tembure esper deme tu kadeye ben yateme. Gelir geçer dünya gamın aldı kolyan hepli ceme. Heyder 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 derde derman. Heyder 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 can kurbana. Evganiyalı gevre çel bacıya navle bre. Çare merrayı bir geçe sultan ol ya Hızre. Heyder 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 can dermanı. Heyder 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 derde derman. صباح بخير روز باش تماشا نيجا بدنگ آیگون چام و بموزیکا ویسل آتش ایروژی روزک خوش ایشالله بجن مداد دست بکرین جسر اکرانین تریت کردیه هلبت وکی هر هفته ایروژی مجارک هیجامی باخوان میسر گرک مجارین جدا لی هیجاز بجم می به و گریه بدن ایشالله می بحث ادبیات کردی بکن بحث لیستکوانی کردی بکن هر هم می بحث هلبستان بکن نفسه او کسی اوسا رومانتیک او کسی کش البستان حزد کنم بیجن لسر اکران تریت کردی ایران می بحث وام بکن به موزیک به هلبستی و به ادبیات ایشالله می روزک خوش در باس بکن ایران استودیو من دیسه میوانی من هیجا هنه می مگوت بحث ادبیات بکن می بحث ادبیات زارو کام بکن پیش رو جامعه چوا پیش رو جد زارو که ما ایشالله و جیانه که خوش تبیم شواره بهلن او جوی جیانه بدومینن بردوام بکن می لبوان سروی مسئله جی به ماموسته ما اکادمیسین آیدن مرال ره لسر به مسئله باخون لسر به مسئله لیسانسا بلند کریه زاننگاه آرتوکلیه یا مردینه با آوایی که کردی چاوا زارو که خواهم پیش بخن امی بحثا به مسئله بکن اما گوت لیستیکوانی نوسا ویش جیران از باور موره بیراوه ام بحثا عثمان خناو دکن اویجی جمعه بحثا لیستیکوانی یا کردی بکه شانو یا کردی بکه کام بنیرم ده جیران ده چکر یه سر اکران تریت کردی و ناس دکن ده عالیه تایبت و جیانوی تایبت و مهنه کوان آگاهی جیجه بستینین ایشالا می بچکر نزدر ساویجم و هر وها امی به همزه چالک کلچرجی لسر هلبستان باقون هلبستین کردی دیگر کل لسر و پرورده یک نستاندیجی هلبستین چقدر خوش نویساندی زمانی که چقدر زلال لسر نویساندی امی واساوی بکن ایو که هر تمام دبیجم پارچه که برنامه اما ونن اندکارنش میره بنویسن 0506 657 53 62 ببینم رژی پیام خواه هیوی خواه تشتکی کن مراق دکن امی لسر وانا بسکنن و دمیم بدن ام دست بی بکنم بیجن کرم کن و بخیرات انجاره که لسر اکرانان از به میوانی خواه ناسان دنوا بدم دست بی بکم آیدن مرال اکادمیسیان و هر وها ماموستز بیجم تبخیراتی سر چاواتی باس چاوا چاوای باش باش بازون چاوانو همشی باشه زیویدارم گم تفدا باشون جبوی برنامه که باش کیف خوش ایشالله هم بیجن از بار ممی برنامه که رنگین در باس بکن ایرو و ساخویایه ای باشم سپاس دکن و همزاد چلک کلت جو ازمیریات سر خیراتی سر چاوا خیر دار بی سپاس کم کسرتیت همو کتکاری ترته کردی پیروز کم جیبوی وی داخوازه و جی گله که سپاس و رزدادی خو پیش کشتم جی برهونه ببین پرانابرا دلاو و پرانابرا منو رایا گشتی گلی گویج هلبسته هست که سپاس و رئیس امجی سپاس دکن جبو وان گوتنین خوش و جبو هلبستیم کتیج مرا بخوینم بیجن مالی آواز ام سپاس کن و از برو خو بدم عثمان خناف بخیر هاتی ناف خیره دبه مالا واوا چون باشه از باشم سپاس دکم مودی تمیرو کیف خوشتر بون دور استودیو میرو رنگینه زو سابیج مالا واوا سپاسیا دکم سلام تماشوانه می برکران انترنت کردی سلام لوان ولو حمیا خیر و خیر باشه و از موزیک سترانه تیش سپاس سترانه کو از کله کی جهاز دکم
شخوای لور وجی و آلی کاری دا بله. نسا بیجن آیگون چام و ویسلاتش دستی و صاحبی مالا و آواز بیجم به دستور ماموستی خواست دستور جو خواست مزی بوسمان خنا و دست پی بکم لورا تدید کی جازمانی ده بقت فرق ناکل هر بله. جهت کسی نافدار انسان merak دکن شبر ویگه بیجم کی osman خنا کیه ام پیش و ناس بکن عالیه تایبت از دویجم جیانا تا تایبت تو کی تو چاوا دکه تو چاوا دستی ایشی کریه osman خنا کیه تماشاوند ما مگوت osman خنا بلا چه بیراو والله و چقدر بین عثمان خناف شانو تبیروان نوسا دیستگوانی تبیروان بالاوان آباب از عثمان خنافش مردینم جنافچه دیر کش الا بریمه لی از دیاربکر مزن بوم یعنی از یک سالی دو سالی وان اما کوچی دیاربکر کر پاوه من و آپه من یک کارمند بو یک کارکر بون yani fermiyeta devleti de bavem karment bu apemji karker bu ma koçi Diyarbakır kırıl Diyarbakır mazın bum az hafsaliya xwede roja ke mamostamen az dibistana serati de zarok bum melbijant şano küçük bir ördek suda yüzüyordu. دست پیکا جیانا شان و ابه Şunde ortaokul van edineyde şanona govende hazekir şunde Salih Nodi de navanda çandamız utanmıyor ve çağı bu. Ve çağı demek zahmet bu. Van da ana Tabii, televizyona ki devleti fermi ve Kurdi da akıven yani bu ve çağı ve saziye de yani mesela dağıtın digotun burada ne yapıyorsunuz? Ben digom Kurdi tiyatro digo Kürt var mıdır Kürt tiyatrosu yoksa? yani van salin beri noti pir zahmet و دشوار Acayip بنوسا zahmet. Az vani yani der ki me vani mezun bum o 6 sal navçand hunara Kurdi de me Reza Filimen, Ciran, Jan, Tegoçe, Seyran o یک kadın hacıya bu nahbiramın. بارمك وكسيت كومي نوسا وكسيت كوميدي سلسلة تريت كردي هبو او جي وانت دديست Tegoçe. تاغوچ دور Ma دجي peşkeş dikiram dirist. نوسا Yani Jiyanamın ana şano dikin, dranzero, dranzivo, şanoya mini avaleme Mustafa el benim. Slav leji, jir dibin Salahaddin Ester şonek. خود كردا ده اف لقب برزيدن نوسا Acayip, azüvi behavre dranzero o dranzivo, listikek meheyi. كي شو دران زيرا از بيجي Azım. ايه دولة مدون Ya دمك baş xwara diriye. نوسا Vani. دران زيرو سانا Bere dugotin devlemend, ne devlemend jiba bu hava ki denci bikraz drane xod dikir. هوايا وان چه دبو بري پر نامدار بو دنان زيرو Vere bxate tiştekî wanî derbastı bi dome em bîskedin dîsa البته مدیسه سری بسکنن مالات آواز باز دکم امی مبحث ادبیات اکر از ود بردوام بکم انشالله ام بیشم ادبیات کردی بگشتی نسری ام بیشم هدی پیشت که ویدم عمل دینرن لیدن آورده چی عالیه زارو کاما که کم مابو Kem ma وان سالن داوی وک بیتر هنک ادی بالا خو ملت دی سرم بیشم ماموستین دبستانین پیشین آنگو پیشت دبستانم بیتر لسروی که دسکرین ادی دم عمل دینرن و دم مساعده است بکن ادبیات زاروکان چیه؟ چاوایه مکتب هاتن گرتن مثلا مالبات دوی هجی چه هبن کو بالا زاروک خوب نصر یعنی جی زاروکاری چما ادبیات حوجه حوجبون حالو یا مروفک جبناگو جالیه جرامان و زمان و پیشره بتنی بدفکی چنا بیجیان بتنی به پیوندنا تکیلیات دمرواسی مروا چنا بی مروف و پرانی بگشتی زاروک دبی او کربونا زمین یا جی کربونا رمان بریا خوندنه جی پیش دبن دما گم ادبیات ترکیه زاروک ادمیزن به پیش کتیش گلکالیا و پرانی جی بوشان خانه خو به بوینشازی خو به ادیتوری خو 20 ساله داویات ترکی گل کی پیش دچ یا کردی پاش ما بو کو گوت یا کردی چاه هن پیش دچ بریا قدمی پیش دچ aslında yani خباته کو لسرتن کرن به پرانیجی کنان شو باشه ماموسته زانیگار توقله یا وید سپیکرن اوردی راسته او لسروی مثلا گرک خباتن هجاجی کرنه لباشور از باورم تزاویجی ورگراندنه وقت درسه دیدن نوسا یعنی دوی وارد ام تکارم بجیم پیشنگ که کنان
ولو يا راست يا سر إشغيني يا دنافات تركي كورمايدا يا سورانا يا قفقاسا يا ستوكولم أوروبا سويد بسيا ما مستكنان تبهاوي هي يعني الشانس جمرة وجمرة جبرانيجي وقت إنه مدس في خباتي كشخو مبتركي كربول شناقالي يا سر دبيات هزار وكده هزار شازده هذا مداوي كربو شرا دماغم ما مستكنان راسته هفدان بيشكلي بردام كر يمور نديس سر پرتوک زارو که اجی مالبات بیچاب کن مالبات گو پرتوک پیشکشی زارو که خو کر به پیشی زارو که خو نسکی یعنی میلاویل سرچ هایا تخوازی چوب خوینه تخوازی جیانی د چفم بکی زارو دما گو مزارو که خو نسکی پرتوکا گو ما پیشکشی وکرجی بحثانی تری خوینه شخوا دخوندن دتشکی داره زوره نینا نکاری زاروک جهکی تخلقه بکی به ایلا تیوی پرتوکی خونی لی گوتا ما گو پرتوکا گو نزیکی زاروک به گوتا پیشنگی وکر جبر خوی خونی طبعا هنو نمی اشتغل ناف جواد يعني برسكريكا كوسا هي مثلا لي دنيرن يعني براستي حم زمانه ده هي لي كردي ده بتشكي زياده ترى لغورش نيري نامن ام اخ داخبن زارو كماشي داخبن دنا مالي دم بوان داخبن دي خواندن بتشكيم دميني جبر وی که مثلا تقول یا پرتوک حوجه ام جانا پرتوک بدن جی هکنی زان به بخونه پرسکریکا که مزنه دویم دست به که زارو که خویم بکنه و سوا کم بجن باکی جی الفابه باکی جی تیپان پرتوکم به ویرنگی جی هنه ام بجن نها کردی شبا زارو کنه یعنی شخوا زارو حتی نه چه دبستان خودی نکاره که دیو باب کارم پرتوکی لگوری آستاواج واره بنده خوندن لی پیشگو زارو لگوری م گو سالای کمین بداوی کرد دبستانی دا یعنی علمی الفابات ترکی شخویا کردی و یا انگلیزی نیجی هوتن چند حرف ناپیدا یعنی اوتشکی حسانه و که خی کو گوتا پیشکیش زارو کر کاری واب خونی لی حالویا پرسکریکا مد ادبیاتا کردیا زارو کادا هم کارم پرانی بی بیجن دوری آستا زارو کان حبکی دما زارو کی 7 سالی 9 سالی گوتا پرتوکا گوتا داید گوتنی بحثا قالا چیا و دشتا زوزان هب که عادز بی دبیت پرتوکا زارو کد هب که چون هاتن هبی اقسیون هبی دبی هر اکبار بی یعنی دبی هر اکبار بی یعنی تشتی پسیکولوژیت کاری بخیده لی نب گرانی هدی نو هنو گوتا زارو هینی ویکر جبر خوی خوازی بین هب هایف که دو هم چوبنا ترتیا کردیا دیار بکریجی یادی سما همان تشکود زارو گو پرتوک نزیکی خودید چه زمانی ده بیخونی یعنی الفابه نه پسکریکت وردم شغله هفتی که دو عادت کاری پسکریک حال جی که yani ev bardı kevi ser mire dev baba yani am beji dve bçeki diyem baldar ben lavra zarok bakanı kare bistine ne usal mektebe Türkiye'de binin yani yani zaman edi yani belki dali şano değişiyor ve kedi binin abnav da vakt pedagojiye ka bikevne aynı yani edebiyata zaroka lhamda ve cihan edbetski spor bey nahma زاروکامنا اشته هدمال ده خرابیات که هر بنیاد که جبونا گوبیام که پرتوک شیرت آنویسم گوته ولو کر زارو شوش خونده ایدو کبی یعنی اب پرسکریک بزاروکی ترکاره جی حب که پرتوکی ای ترکیه به برینگی و کمر سفتینه جی کمالتین توجو اغلبام راستاواد هاتن دوا ده هر کلی شیرت هیا یا جی توندی هیا ناوی معنا گو واتیا گو زاروک بریا پرتوگا بنه کسایت آرمانجا پرتوگی زاروک نه آوا زاروک جی بیشتشنا ترسه نه ولو تشنا هیوی داره یاری جی پسیکولوژیک نوی هنه دمالبات دا دبستان دا ناو حوالی خدا پرتوگی زاروک ادبیوام مجاره بخنه ناو خدا لیبتشکی بزانبون وره نویساندن جهوا کارا جی پیوید ناو دا جنرینا نویسکار را اتشکی گل کی گرینگه yani ve de men neviskar liberem bejin mesela bejin henkes de betenes pırtugak bin visim vak neviskar navemin der kebi henkes brastil servişi xabata ka geleki hejadın jbo zarokan çhavce de çin ali kariş pedagogan distinin en bejin yani bejek ki neviskar liber rol avan ne giringe musafirem bejin gelki yani av nokta go wani zaman tşki her giringe jure despetkin ha mamusta halbastan disi mamusta osmaji şanogara دما قلت الشانو كياج هالبستك زبوي مازنا تعفرانت او بسكريكات تشكين ايج مفهم كن فهمناك نو بسكريكات ياجي مع هالبستك نبيسي دوردا لهنجي كي هيكي
گونه رزه به او زرار شکاری نش خواندوان را بسکری نه لگوته ما ابو زاروک دبید تدور ده زیاده حساس بی راسته جویالی و آوروپی زیاده پیش کتنا گل کی جبرگو زانبونا آوروپی آجی ولات روجا و آگاهی وال سر زاروک گل کی هنو دما سریده جمع گو دما گو تزاروک ناسکر پرتوکاوی جی تبزانه بو نویسه تما گوغام نا کمی بحثا ولاتی خوکن آخو باجاره خوکن زاروک هیوی نخوینی جبرگو دنیا زاروک آتش کی دیو راسته شخواد ام بيجن بنگه همه انسان آده به تایبتیش زاروک شیره طاقت حز نکن دبی چنه که هد چه ویدی که نمسا ماشي ماشي كلك ولا طلب لكن وافشي نافته براستي شي كلك تشتي بقدر قيمته دبي وافشي جريداي پروردايا زكماكيه راسته وقتا افجي كنت تنه دافرينه يعني برا گرا پرسكري کا ناوي باش دينه تو ناوي باش دينه بدل سوزي دينه نا وقتونديه که تو پرسكري کا بدل سوزي بدل گرمي دينه او چي چاره سل دبي هنكي جي اف جريداي پروردايا زمان زكماكيه او جيدتر مثلا وك الشان واللي استكك زاروكا تو تشي دك تو ده كسار دشويره راسته امکارن چه بکن چلو بکن چاوا بکن چاوامی بهتر بالی دو بکشی کاره پسیکولوگ کاره yani zarok kare çend saniye çend dakika ya çend saniye bala viltebe Ulu. ne ki bana saatata hoş Ya da gale hoş. ki hoş bu fade والله يعني آگاهی امنیزی که اول ملو ده هفته بینین جاریم sadisa از باور میدی مامسته شانوی که بنویسی اون جید بلیز ندی نزانم نفسه bilizim ام کارن سوزک بستین tamam tane goti ku tane tişteki menayı لتركي لكردستان لكودري ببرابه تاني كوبرا زمانكي قريش نكن از حمود بروجا ده نفسه لهرما عرب عجم بكل قد فرقنا که هرما کردستان عراق جید به ام بیجن لترکی جید به بلکه لجین دین جید به تنه آرمان جمع زمان خو ام زاروکاتی به اوای که خوش یعنی ام کارم به بیجن زمان کردی زمان شانوی جیه زمان هلبستان جی که امین ها بحث هلبستان جی بکن زمان زاروک هم کارم بنویسم پرتوکین زاروک جی نه ورگر تنه یعنی نه ورگر لا ورقر نعم الورقر نا تز ويجايا كردي آدب كي رمزن دنگ بيش دنگ بیش برا يعني بيوانك بجبو مرة هرتش ضافره راسته شما کارن هر تشتی دورده ببینن ای باشه بچک مواسطه از بیرون خوابدم حمزه بک تجار کدی بخیرات از بیجم ام هنه کی تناس بکن کردیه که خوش و زلال تداخل و تشتا از دزانم تا پرورده جدی سروین ندیتیه بقاسی کوم لی کولین کریه لی تا چاوا دست بکر چیرو کاته جم هنه کیم بن کامبینه رنوی چیرو کن چاوا ورنوی علی اسما بدی همون تشتی جاردنی دوباره سپاسیا کسرتیات و داخازا وانکتکاری ترت کردیت کم چاوتیجی آنی زمان پرورده‌ای متونه نب ترکی نب کردی لیجبر خما هم نویسا کردی هم خواندنا کردی بسری خو هنکی من نویسی لیتیسه جی واحد ما مسترونشتنه لپیشبری وانا جب بحری ام چنگا کابن کیما سیما گلکن اجبوی محمکا یعنی گاوه که بچوک شی بیجبو زمان جبو ما بقیمته نفسه مالی آوا جبوی وان نیرینی و جبوی وان شوپا و گوز آنی ویدری گلکی شانازو بختوارم اج باجری آگری نافچه پاتنوسی گندی عشار جیری بدایک بومه قاسی 30 سال البازجارا İzmir'i navçe karşıyaka jiyandkim gihay wari tenduristiye da bikartini mana difroşum em bêjin gihay gewr jêra dijim tirkî dibêjin ada çayı em bêjin tirk dibên ehlamur em dibên zîrfûn tiştê wisa ji kîjan êş û alanê ra kîjan giha bikartî em ana difroşin درمانه طبیعته درمانه خوزایی چه دیگه ام بیجن وی و گریدای و ما مستجر رونشتیه demek ki geleki direce ser şanogeriya Kurdiye geleki dilemi geleki meylam lehye ez tkazim ciki u sada cici bigrim le makabil tu derfet çöne bu mekesi evdun az nekir salah işte şan da derfet ek hat sermem jiber gu çaxi Türkiyem zede seras ne bu peşniyari hat göz şanogeriye de cibigrim Türkiye'm seras ne bu es başta ve geriyam bu ve geridai çavaj gu helbestan dinvisim peşteri mihlicani adım şefik adım yeki komelek emehye ser komelam he binavi Kurdiyem jeravcin ispat de bengahavida koverek emehye hem bir Türkiye hem bir Kurdiye panzda roja careki
دوی دره ده هلبست من تین وشاندن هم به ترکیه هم به کردی نویسی جیانی قادا جیانی ده سرپیهاتی گل تشتی وسا از دنویسم و هلبست میجی هناك هلبستا دزن يعني شار قطع جوي دو قطع جوي بهبدو تكن ودوي از هلبست وانم اجيب اواكي اشك بيش بري فانات سنم بس هلبست مي خوازاينه يعني جسدي سات سربيهات يسري من انغو جيانا قدام دوري مدى تشيد بل السر وانا از هلبست دميسي يعني راستيك دور ده هي بلي بلي ميناك عرض هجك شي بدوي ولاتي دا مخابن بل بحزاران قليمه جيانا خوش دستان لسر وی اوی جیانا سروبن وی جیانا خدار جی محل بس نویسینه ام بیجن پیش پرکا دو هفتیمی گوگوانا چی بون انگو فنا باشه غلطا سری کل پیت او تن پیش بری هفت پیش سر وانا جهل بس تنویسیم يعني دي جيانا ده تشتك بالا ودكشينه هل بس تيجي نوك هل بس بريس كمال سونال مرف قرا بيب كنه بتايبتي دنگ دلی مرف راستم تشتی گو هاتنه جیاندن و ای پیشیامه بین جیاندن آنچه تشتی گو نف جیانی دانه لستر وانه از دنویسم بله يعني لما طبعا هالبس هذا نمسي جناف جياني تشد بيركو بالاتا دكشينه بلي. تسروان السكني حتى استکارم ویاجی بیجم ویر وجه الجی کی بوم بله ولاتی کی مج باجری مشکل مگری ما مسته مگو کرم که گو سرپی هاتی کاتیا سریمه 40 سال بری از اینه که پیش آگاهی بدم تا تودکاری سرویسیا هلبست کی بنویسیم مگو اری چیز به چه نه به مجرا نویسی و پیشتی 15 روز بهری اسم سلیدان اوی اوی دکاندار از مناو نکم چون چای و خار مگو دستورات هبشتر هلبست کی بخونم مجرا خواند و مدینا دای گریا یا گو والله سرنسه جیان مالبات اوه اگر کی زلالیان زمان یا خوش کردی به جیان اوه چه هو دست مثلا بنویساندن و خواندن کردی گر يعني اون کردیه که باش او اکادمیک و زلال داخل يعني بله نه تو پرورده‌یا فرمیجی تندی نه نفس فرمین يعني کردیش فكرة جاية مثلا تبخو خوان تشاوا كرت آلي كارية ديت كسي كان تكر نكر سال 1986 لنافچه پانوسی از ناوند داین استاندن کی داد خبتیم مارکت کی دا یوی چاخی روزنامه کیون هبو دروپلی وانی داوین دا بزاروای ترکی هلبست نویسین ام بیجنجی بلیسی موشی آگدی ارزورمی ام جی زاروکون جو خود چوبون دبستانه یکم حتی پولا سیم زنی او هلبست مدخواندن دمک دریج من هلبست ترکی نویسین اریم دینا خدای هلبست دینگرتن اتکاریم ویا بیجم سال 1987 بو خوش که کمت شو دبستان نفچه پاتنوسی وی چاخی به ناو ترکی یونس امره دبستان یکم هبو مدیر دبستان خواسته بو گو همو کس هلبسته کی بنویسه لسر دبستان لسر باجیر ما هلبسته کی چاخی نویستی بو هلبسته مبتدکی جی عالیه قایمقام و خلات تانمن يعني بتايبتي مش بورنك رمي هلبسته من نویسیه غازي مكرم مالا و يوانا و دنا و سدان کسادا از خلات کردم گله کی از پیشناز بودم گله کی بختوار بودم اوی خلات پیشیل مفکر پیش روزی دا گماتم وی ولاتی کوشپر بون گل جما خواست از کردی بنویسم از کردی جنویسم گله کی برهم من علی هنا هنرمند دواب سترانکیت خواندن به کلمکیت خواندن یه جوانا مصر خورتی پانوسی نویسی بو ادویم لسر اردهجه من نویسی بو یا جی بسترانکی تی گوتن اردهجه گل دلوکی جسم سوری واندر نچی بو اری لسر وی لسر جیانا خو میناک دمک کم بری حزر رحمه میگی و حمیه لی دایکم رحمتی جی دیام جیانا خو دستا لسر وی جیم هلبستک نویسی بو هلبست علی گل واجتین پجراندن ها تین گودار کردن جرنا خمگین دبن به هلبستی من جرنا شناز و بختوار دبن اجی بوی و جیانا خود سراست کن باشه يعني هلبستك ده آماده كر بهم تكارم قه داري بكن او قسم بحث هلبست نكر بلا باشه مالي تماشواني ما بهلبستش يار ببینم باشه سپاس امسر چی بودن هلبست دمك گوشیار بو ما یک ویه از دخوازم لسر دخوازه و اون چت خازن اوینداری بنگیتی آن استر ارتجی آن سی مرباطی
Ansa evindari mi çift xazin? بێگومان گشت ڕاستیە مەی لێ ئەڤین خۆش نوسا من اجي ابو قطعه از باورم ام حمد افيني حازدك Ez divê navberê da bi navber walîkariya we silavê xwe rêzdariya xwe herî mezin ji zewaca xwe ji hevjîna xwe ra dişînin mala we ya gelek ya افين جي تشوف يعني از باورم Derbas kiro. eva bandoreke gelekî mezin li ser me hiç demeke dirêj qasî 20 sal berî bi gengeşîkî ve girêdayî ez ketim girtîgehê Derbas. من یکا گنگشی نبره مرا در راست بود از هاتم کتم گرتیگه قاسی چهار ماهی دستمش و قطعه اول هلبستا کرتی مستر وین ویسی از بیا بیشم tam evindariye ki Evet. heyecan durdu. یا به کاندنا جیانی دا لسر اردهجی لسر پارتنوسی لسر گلم پریم انشالله بدستیره و هلبستا İnşallah da başı kan. Tamaşavan me heyecan karabın şiar bibin az barmın ser taştın ha vakti taştı roja lahde taştı piçek derengem dokun. Jibero ki behelbestek evine em berdewam dikin ev jibilat ekstra vakt taştı ama jwere bim bejin kerem bikin. دست مشتقتیه Mukhaze mikrofonu bigrin. باش دست مشتقتیه روح جانی مترایه چی قاس خبری خوش هبن evin daramın navdaya. Ez hasetariyet eme tüm micara geçukene evi jera divin melek ezizanı vekatene. Ev gutene te diroki haşeme da mabu her dem bici jiboy ditnat ez puşbum li girtige Hamze Patnosi. هلبس دویوی دستی مشتقتیه روح جانی مبترایه چی قاس خبری خوش هبن evin daram navdaya ez hasetariyeteme tüm cana geçu kene evi jirat verin melek ezizanı vaketene vallahi heneki fernebu kelejani şey bu inşallah emi bedevam yebinin. Aslı şansı yani. Tabi ev veki melek ne vakit tane tagot yani çıkası işte kavuşna yani. جی قدێ یا Tesireke pir mezin sertişte tabi evindari sevci. Em tek nav magazin ez bavur بله والله خوش کردی به لنفچی پاتنوسی مع تروانی کر قاسی نه سال جوانتیا مزاروکیا مدورا در واس بو گله کی شرموکه بوم دمک دایی که قان خوش که مد دینا خدامن جفدی کردم سری خو بلند نت کر زنی اجا روزه کی از هات مالی دمک کاریم دوی از هات مالی خوشکم نمازن روی از پیشوازی کردم قومت زوجاندی مگله کی پرتکی اشتان نشان او هفدونه دید تو زوج نه مگاز نه چیرو کن چقاس عجیب هنده اری نه افتیز زواجه مگو لی دمک مهودون ناس کر من استر خانمی مدین اخدای به پروردهی خو زانم بنا خو جترس و خوف خودی لسر ناوی جیانی طبقش میچیتره جبر و یکی از دویم سد رحمت دی باوی المیدی و ای باوی من تنجا هری مزن از مرفک وسام بهدو دان ناسین از گله کی جرازی خود جرازی به انشالله ساعت ای خوش پرانی تدی امام استوسمان دناف جیان ده تشتنوسا گەڵێکی حەیرانێ انا از شاش و مثلا herkes دبي يا ونال فلان كس وري الزوج عندهم نظام Selim xwe دبي يا او روجا كو بابي من ازدامه نظام كذا نەوێ ڕۆژا بە تشتين وسام دبينن امني دنيرن واي جار عولز دبيسم كسك هبدو نديتنا الزوجيه ودبي جي رحمه دي بابي تشتك برشانه زوقش يعني یا بڕاستیژی گەلێکی ینی وێ هەلبەستێک وی نویساندیە و ینی بوێ کەلەجانێ بوێ حەزکردنێ داویە هەلبەستێ نکانبینێ او هست چاوا لزیده بو والله بڕاستیژی بەسە حەزکردن بڕاستیژی بە پێیجی مەرەژەور دەبێن لێ حەزکردن وەختا کوژ دلێ مەدە پێنووسا مەدە هەبری سەر ڕووپەلەکێ ئەڤینەوە حەزکردنەوە نفسه ژیانەوە بەباتایی رووریان دەبێ یا دەبێ کو دڵ دیلبەر بە لەو قا دیلبەر کیە نفسه ئەگەر دیلبەر دل بە ناوێ دل چییە بله ئەس دل و دیلبەر تەبلی هەف دبینم
نزانم کو دل کیه و دیلبر دیلبر کیه کیه. دگو براوجی جیلا خنا براره او حیرا ایرو هر که اویندار خوره دشینه مجبور بشی گفت از چی جمال باتا خوره دشینم حیران از چی بیش اکوش ما حز دکن اريك آنجا موسا بیشن ما مستتشید کاریج اویندار خوره این بشینه مالیا می بیشن های ایرو برنامه ما بو مسئله اویندار خوشگه دیوه لیبورین قطع هری داوی مجبیر که هات بیرم از تقارب ساج بر پر واکم باشه قطع داوی جی بیشن بلا اوین حتی نیوجون نمینه منویسی بو من دخواست اشتری دست بکن زحمت نبیش با باشه همسر مجار رقوب گرن باشه باشه بلا نیوجون تماما هری داوی دا منویسی بو از حیران گل خومه تلبام نبی اج بوی چمه işte dürketim kenim nay nevi hamseş bitgirme bebrati dema go desti meru şert khate ve ki ya ki gut avi ser bebrizani jiyan ve deri kotbe tisam qata dawiş bitkir buj berkelejani ve desturda min go ez yer nespasiya xo peşkeske maliyava sabi ام جی استرانه که گهداری بکن پشتی هلبست استران باشت بیز دواور مرحبا بكم Çayı ver bana, çayı ver bana, çayı ver bana, çayı ver bana. Derde toçko marene vana, derde toçko marene vana. Deve, 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 deve vera esme bir yage, deve vera esme bir yage. Nanemi germodo etser, nanemi germodo eserdin o, lav kecereyen o, aslan yaremen o, lav kecereyen o, aslan yaremen o. Deve, 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 deve vera esme bir yage, deve vera esmer bir yage. ساعت خوش دنگه تهر لدنیا به انشالله بله ممت تونجل جره حایج میره پیام کشان دیاد بجه روز باش خوشکی صبح و بخیر به میوانی تگله که جانه به تایبتی جی گوتیه عثمان خوناب ام جیران دمقت شبیر نکریه سلاو دشینم گوتیه سپاس ساعت خوش مالا آواز آلمانیای آراس بکتی سجمرشان دیه گوتیه صبح بخیر روزا بخیر به ایرو برنامه ات رنگینه گوتیه راست ایرو برنامه ام رنگینه امشی سپاس کن مالات و ناوی خانه نویساندی لیگوتی مرحبا سلاوات دشینم جار هلبت زی بری خوب دم پیاما بری وقت تماشاوانی موای و ناستکن گوتن جیران نیز بید خوازم بپرسم وقت جی گوت یا بیستک بری پر زحمت بو شانوگری یعنی ام بجن عالی هنری صنعتی
gelek zahmet bu malbata da malbatan jî destur nedidan derdorê belkî peyv digotin çîroka wê destpêkê ez xwazim hinek min behs bikim kîjan zehmetiyara wan derbas bûn we dest bi vî işî kir her çi qas îro wan tên nas kirin eyvallah. nefse her tim çîrokeke serkeftin hebe çîrokeke xemgîniye jî dûr de xwe yad dike Sedî sed. Ana ez wextan min dest bi şanowê kirmiş bavê xwe got wê peyva ez nikarim bivêm. ew qasî giram Ne ama bi tiştekî pir baş bû mesela. Yani şanogerî şano bi rastî jî ana qedexekirina ziban, qedexekirina çandê, te tune de hesibandin. Mesela wê hêza hinekî dameşan. Şano di rihê me de hebû nîstikbanî, govenda Kurd, hemû çandê hunera Kurdî mesela. yani we bi şey hunerê hez dikir newsa Sedî sed. Weke min ez komple lîstikvanim. Ez karim drama jî, komedî jî, hemû tiştî jî birî. ne tenê aliyek yani Erê mesela wê çaxê neqebûlkirina te, qedexekirina ziman, qedexekirina çandê, hunerê giştî mesela. Wê çaxê mesela şanoya ewil a zarokan yeka Tirkî me lîstî bû. Ez çû dem derbas bû nodû yek wan birîna dilê min. Navê lîstikê birîna dilê min. Bi rastî jî wê çaxê birîna dilê min hîna jî ji bo min wek zarokekî min e yani. destpêk lewra Destpêkê de me xwelser dikê ji bîr dikir. Yani vana ji me re bû tercümak mezin. Yani zahmetiyek çawa bû zahmetiyek yani şanoger mesela tu derê dilîzî mesela tabii bêguman malbata te her çok az şey dîsa bavê min karmend bi wanî çîk malbata te yani berî piştî dibistanê ya ji piştî xwendinê zanîngehê dinê dixwestin karekî bike ji xwe perê xwe qezanî. Şano de te pere qezaş nedikir. Yani. Hunerê de bi rastî jî yani demam nednêre mesela malbatên Kurdî bibe doktor bibe malim ya avukat ama jî çend wisa peyvên sereke hene Dibê law tedî mala sîraj layî wî doktor tîna li kuçe. tu jî til derve diçe lîstik adilîzî tu xelkê dikenînî Şamotiya dike. Haşmeriyet ki. haşay huzur em bêjin Yani ji ber wê bi rastî jî gelekî zehmet bû yani ama hêzek jî didate. yani tiştên qedexe bi we şîrîn hatin Qedexe kirin. Ya biz hezar salayî te qedexe kirine û tu wê qedexe kirina te tu li hemberî wan derketî te gotî ez hem me. Yani zimanê min heye, çanda min heye, hunera min heye. Wê çaxê de televizyonek wanî tune wî tu derketa Kurdî sîngah Helbet, wanî helbet. bilind bikira. Qala her tiştî bikira. xwe ew zehmetiya herî mezin bû lê Yani. yani ya mahellî ez bêjim a malbatî û a em bêjin derdorê mesela ji bavê te re nedigotin ya kurê te çi işî dike ka çi xwendiye Bavên berê biborin bi rastî jî ev ne peyvek pirçîkî digo qûna tezî tembûr dixwaze. gotinên pêşî ya mixabirê pê kurdan Gotinê wan hene em karin bêjin. Şun de ezat merhelakê min bername pêşkeş dikir şano dirî bavê me herî pêşê didimiz digo layê min e. ji xwe piranî wisa dibe heya ku em bêjin te dige as teke tipkerî çi tê te çima xwend me te şan mektebê hate çi pera qezinç dike dema te bi ser ketî ew ê min e ew keça min e ew kurê min e Na peyvek wanî terî te tiştek dikir mesela hemen di jinêr ciya mir digo digo layê te tiştekî baş dikir digo Layê min e, ne? yani nav kurda diya giştî heye. pirsgirêkeke wisa bi giştiye rast e yani Digo layê xwe binere. Tiştekî baş digo layê min e. Bi rastî jî şimdi bi nav yani milyonek insan tu pêşkeşvaniyê dikir hemberî wan. Bavê te jî protokol rûdin digo layê min e. ev tişteke xweş e yani piştî wan mesela ji te re wisa qas peyv gotin piştî got êdî ew lawê min e te çi hîs dikir hîseke çawa bi te çêbû Ya tiştekî baş jî İnsan can olsa mesela keyif dibe. Dedi mesela ev dilekî jî dişkê carna ama te dibêje wayê êdî ez bi ser ketim yani ez bi kêr hatim hîstek wisa bi were jî çi nebû Ya bavê te qebûl dikir êdî. newsa Bavê te malbata te qebûl bikir dünya te qebûl dikir. rast helbet Wê çaye yani malbat te qebûl dikir bavê te qebûl dikir. piştgiriya malbatê pir giring e Yani sedî sed tu çi karî bikir piştgiriya malbata te gere hebe. rast Piştgirî bidite ew hêzekê lêkolînê jî didite zanyariyek dinyê jî cîhanê jî
همو تشتا ددته مامۆستا دەشمەندیا زارۆکە دەژی گۆ باv یا jî dê قبول kirin ji ew jî yanî payeka bilind tê de ya edebiyata zarokê de bîne carna ya jî dva berhemê roman bê çîrok bê bi nirx de jî zaro herkelî dixwaze bike vê çavê dêw bavê xwe de rast e ji bo wê pir hewl dide yanî piranî bav ji ber ku her tim rex nedikin hezkirina xwe nikarin nîşan bidin nizam ji bo zarokê xwe te jî heman tiştî dike yan nake lê bav piştgiriya gelekî giring e ez wisa difikirim zarokê min bi rastî jî tu carî wek bav û law wek bav û keç em nejiyan em wek hevala jiyan bi rastî jî û me qala zaroka kir neviyekî min ê sê salî heye xwe de emreyê dirêjtî navkê keşka min Rênas Aras bi rastî jî ew jî gelek pirtûka çî dike xêz dike tê tiştan nîşanî me re dide bin hişmendiyê de jî ev bi rastî jî zarokê min tu carî em wek layê min duhev lawkê min û keçikek min heye mesela layê min mezin rojekê min got dibe ku ez bavê te me ama ne her tiştê te me jiyanek te jî heye dîtinek te jî heye nasnamek te heye rast dibe ku ez bavê te bim ama ne ama qedehek av jî bixwaze ya ji kerema xwe tu kan qedehek yan jî xwe ser piştê bavê qedehek avî na mere ev tiş muhîm in mesela bi zarokê bi zarok ne zarokê tenê hemû zarokar e mesela danû sendin gere bi rêzdarî be em dibên ku civakek baş û mesela wêjeyek baş vana bi rastî jî danû sendê me re de rêzdariya me re gere ji dûre be dibe ku me re çewtî bike tu bavê tu çewtiyê mezin dibe ku her tiştî te nikaribe ama mesela me re van çewtiyan de wek şîret em mesela Dranzêro Dranzîvo de lîstkamê tiyatro de em çapemeniya civakî rex nedikin ez naxwazim wek çi hebise wek Twitter, TikTok nizam çi medyaya civakî yani sosyal medya ser vana em hinekî disekinin wek rexne em disekinin îro medya civakî gelekî baş e tu bi rastî jî tu kare bi kar bîne wê gelekî baş ev jî gelek bandora didin ser zaroka rast e êdî jiyan biguherê yanî mesele ev mesele bi zarokare danû sendin bi rêzdarî bi çend salî dibe birabive dixwazim 20 salî 30 salî be min ez 54 salî me 54 salî maşallah hûn hêj ciwan in 30 salî ne ciwanî rast der kefayê bêhtir were jî şano insana ciwan dihêle huner insana ciwan mesela ji mir dimên Osman Xunav kî ez dimên Osman Xunav mirovekî hunerê û evîn heye evîn jî insana ciwan dihêle wayê wisa xwe ya dike ku mamosta Hemze jî wisa maye ê baş e me pir daxaftin şanogerî ji xwe min her tim li ser dikin em hinek rêzê bidine dibên piçekî bibirin zimanê hûn nikarin bibirin navberê bidin ew heje em nikarin êdî qerarek me wisa tune lê piçek em gotinê me behsa zarokan kiriya em hinek materyalên zarokan biaxivin neyse belkî hûn şanoyê de bi kar bînin em ji aydin meral bipirsin mesela ew tedî La Fontaine Ezop mesela Seyda Ciger hûn jî ji bo zarokan bir tiş çêkiribûn mesela Ahmedê Xanî nûbehera bitûkan ji bo zarokan nivîsandiye bi gotin were mêwana vekin dêv lê em daxî wext hêdî di herekê tu zanî 2 saat herî me nakin ji ber wê minek behsa materyala nana hêj û saatek maye hêj saatek maye bis baş e em dixwazin behsa materyalên ji bo zarokan yanî li gor zimana helbet belkî ferq dike lê aliyê Kurdî ez dixwazim te bêhtir li ser bisekine materyal kê min ez niha ji bo zarokan çawa ye asta wê çawa ye ya kêmbûn bikevnekê ji ber mamosta gotî ziman got dibistana dinê bikaranîn ew ekosîstema jî avana bê ji bo negot tiştik ekosîstemkê xurt bê bêrê bikaranîn mixabin pişigo televîzyon ya jî telefon ya jî medya civakî zêde bû bandora herî mezin ser zarok dike yanî zarokê gobeyna bi 10 sala 15 sala ya jî di dema me da hani me diguheman pirtûkê bînim xwe bixwînin ne wilo bû mê hevala distandin ji xwe wê de me em bêjin gelekî medya civakî
دنمارکی فلان جی نش خو نبو او کدی دنمارکش بری نبو بیجام کردی ای سورانا اولجه کدی ای قفقاز از الجه کدی جبرگو د دما خو دا واکریش خورا اما جبرگو هنو و شوا اهل بجارتی و درزیل بجارتی دبستانا دا هن پیشای و بو ام هیویدارن گو هیبتر و بی ایشالله بربرامشی ببی جماعتاریلا بجی هن بهن کردی بریا دبستانی کتا نف زاروک آدم لی زاروک نه برینو ماتاریالی به سپسیفیک ام سریا کرمانجی بشتالن بپیون هندکن پرتوگی هندکن خباتجی هندکن لی یا باش وگه گو به جین زلامبه گو درکت پشتاوی جی پشرتی هن دوشان خانه ده جی وشان خانه ای کرمانجی ده جی هن پرتوکی زاروکا زیدت بن لی بکیونه که او آستای ند آستا که زده باشته جناورو که و زمین و تکنیکی و جاری ادیتوریالیه و Yani mesela burada dixwazim bê bipirsim. An hamlê dinêrin gelek nivîskarên Kurdî zêde bûne. Di her warî de ne wisa yani heta rexneyek ku satê dibêjin nivîskarên Kurdî ji xwendevanên Kurdî bêhtir in. Yani gotinek ku sajî tê gotin. Xwendevan kêm Yani êdî em dibînin hema kî ji me master xelas kir em pirtûkek dinivîsin her çi bê. Yani çima ew aliyê zarokan ew qas kêm maye wê dem em dikarin bê bipirsin. zarok halo yani ev ne pirskreka Kurdî tene yani zaman ya jî wêje ya jî helbest ab hezar sala hene lo edebiyat ji wextê piştî adam hewa pê dihaya helbest ji xwe bi mirovahiyê re ya yani em çawa bêjin bê misala 20,000 sal bê ziman heye helbest jingî vekî pirtûkê olî jî axla bi alî helbestkî hatine nivîsan edebiyata zaroka dinyayê de tiştekî nû ne tenê ev pirsêka kurmanciya jî Tirkaya yani edebiyata Rojavaya Avrupa'ya am demeyizinin romana peşi 500-600 salına lo. Don Quixote yazı duy hayamedana. Edebiyata biyaniye ji 700 salinu peşte çuya. Jibargo metseri de jigot. Hano got zarok nas ket edebiyata işte bere çubu jaroka jdiya xobuya pichuchka dbey am gori oldariye mazın. Ya jil gori işte vine taviyan mazın bakın. Gori çanda kulurun. Gori çanda xol zarok tişteki lo yani ev dezavantaja zaroka ji birastî yani zarok ku kila gote digo bavên pêşî li hemberên bû piştre pişkirî da me zarok gote kesatayê te nas nekir tu dixê xisar jî ştegalîk bahmayê te xista xisar jî wilo nehebkî em kan halu bêjim ez çima ez ketme vê navê xebatê da me çikê vegirê dinêcan ez mamostê Tirkî mo yani 2012 hem dest pêkirin sêbînê pişigoz ketme nav zaroka dibikevne ki dibêt pirtûkanekê ji bo zaroka ava bike ji ber goz ziman bê pirtûk pêş fena çê bêxwendin çêna bê dibêt kurkê zimên hûn diketî nav zaroka da êtê pirtûkxane tê çilo ava ke tê kuja pirtûkê xiye tê çima xiye kujanê naxiye de ji ber çit naxiye da ya jî ew asta zaroka çawaya tu dixwazê wa ji hêla zimên ve tu bêne kuza astê hin bihin em ketin nav edebiyata zaroka da milçana qale pêşî dest pê kir ê mulûrk lîsansa pêşî ji bo bidayî bû hin bihin Kurdî haliyê akademisyenê jî akademiyê ve jî pêş veçê zanîgeha Amedê ya Mêrdînê hin bihin ve jî bîşkirî em ketin nav pişî got kevê nav wê qadê de qadê nas dike belê kemasî zafin lê bêzarok xutên nû dest axaftinê dike ji sal nîvê pê da ştegalî çewt bin hin ji me fêm dike edebiyata Kurdî jî em karin ya bij bihîne wê no hin arên ha çalap kat çê em hêvîdarin gorabê ser xwe û baz dê Bişre bimeşe. Li gor ve mesela ev em bêjin masal ango em bêjin çîrokê ku ji zarokara mesela dayîkê me em dê dinêrim rastî gerek tiştên xweş dibêjin wisa wek nîn nîbê êdî masal bê got zû gotinok yani gerek tiştên wisa hêja hene lê di gor edebiyata zarokan ez bêjim cêkî çawa digirin ew li ser zarokan bi rastî tesîrekê dikin yan nakin cêkî çawa digirin ez bêjim zarok ji alî psîkolojî ve encamê wê kêliyên zarok zaroka beyna bi 300 salî wekiya ne heta dev 300 salî berda
زاروکا سری 5 سال بریم 2000 نهار دجنه نوکه یعنی تیش زیده تینه گرد اره چیروانوک جبوی گو زمان پیش داره بنگهین که زمان بگهداری چه که او پیو لازمن او زگوتنوک لازمن او چیروانوک لازمن او مسئله بری لازمن جبرگو زمان چنده آباد به نتنه پیوایا یعنی پیو که دستینه تل الاتمولوژیات میزنه کورهی کوي هيا اشتغالين جه پیو جهنا بينا 3000 سال جي تينا گوتن لهن جهنا نو دركتنا زاروك ام ویو گریدن تشتی چاندی پیوستن لید بی ادبیاتا زاروکا دبی خو مدرن کی زاروک مدرن بویا يعني دبي بالدمير او جو خبوك دبي وري گوارتن و تشکی زده حساس ادبیاتا زاروکا نها امازنن گوتش خوندنه بکی دراجه پرتوکی ده خوینه کفات جرات دامت که گو نخوینه تش خوندنه سر نابی جبر گوت خوندوانه کی باشی لزاروک دوا عمري بچوك ده تتمنى بچوك ده او چكا قريتيك گوارش کاندن يعني هاي هش خوندن اجنه کی بشتو راسته ادبیاتا زاروک هنه دوی است یا کرمانجی بجن هنه دوی است یا مدرن ده یا که ماسیو هنا و دما گو ام ناورو کدمیز ام کنان ام چیروک اد یا رخنه دکن جالی ها وقت سازیه و شپیوا و اجدرونیه و جالی جواکی و بیام اف تشتی حاله ویجی قریتیک جمع لازمه yani پرتوک که تپ پیشی زارکی کرمانجا که کردا که دبی چابی yani دنگ بیجی تشتکی خوشو که فهم مزنا جرته زاروک دوا تمنی بچوک تا عادز بی امنکارم به کریم هاشتا پرتوکا دنگ بیجا کیا یا جزه یوتیوب دیلوگ کولو وکنی بس امنکان ویولو لوا بکن او تشتیلو بهتر زاروکا دورت خیاجی ام غریبینا زاروکیم حطونت ان بیجن یا جانا دبیت کرمانجی پیوی تمام دبی پیوی لینا بتونده کی گو اجدار و مداخله یواب کنج برگو زمانه زاروکا جی بگمان زارو ما هم که هنا ماشي تمام خير قلت راست امام مستوى اجبوي هرت كان بيشتغل اشتغل تشيكني امين زاروك اجبوي خو بيجميم دكورن ها خد عمري واندريش ان كمين شاء الله جيوينا جيوينا يعني خير زحمه والله جيوي راعي مش برازي من جيوي بون اول كيما تقوف نفرة جوجانا بخوازي نفرة كيكي بخوازي جيوية تشيبنا باركي جرانا مزي نهمها دعيني أريدنا جعيني خيننا دعيني مالدنا يا والقاسي هنجيش هفدو جدانا تشكي عجيب جدا مثلا بيشيغو مدس ما مستطيع كر جرين بنا دبيتا زور كم حب كي فهم كر بيشيغو من لسانس بلند كر محب كي دي فهم كر يا حتى زار يم تشيبون هي بترن فهم كر يعني براتيك تبخد بينا براتيك لازم ديجيانا خدت مثلا كليادي وقوت وقو ما مستح خوندنا مني فرمينينا او تشتكي دي اج مسلك را لازمه بلکه یاجی ترته د زما قمرمان کا خونات یاجی دیپلومات قم انجخ تبګري لتشتي زمين دا او نه پیستا پراتیک باشتره اجبر وی بجم او پرتوکال مومو هایا یا میشل اندید به هم میشل اند سريده دبيجي اسلامنا بعمر جموموت برسد ما چند سالي دبيز 1000 سالي ما هاد به 1000 سال چلو چی به زاروکی بشکوزان بجوخته گو از همه يعني البيرا خم از همه يعني جبري با فكري يقول هابكي نخصاليا اب عيني بيف من زاروكي خود جديدن يعني الزاروكاتي دمك همانه همانه زاروكاتي حتى نگو تكيليه زاروكا وجواكي خورتاي فبر چه بن زاروك ته گوهرتن ناخو زاروك حتى د سالجي انجليز ترك عرب فارس كرمانچ فرق ناكي عينيه بشتته گوهرتن حتى جر که دبستان دم گوت زاروكا مگوگو ون انگلترا هات بانا جدي بو بانا وني بنگليش تمانا شاش زناوا دا گو كرمانجي ميجيوا دا سكن يا اكتيف تبي ول زاروكي خو مش فهم كرن جر كان ماشين ادما 3 سالي بون ام گهانا خانيه من سيبينه اكرين هم خانيه خودنا گو كرم ام ويدي بو پیشي مالا ما افدر بو گو ما ام کوبون
گو نبون گو چاوا هم نبون زارۆک هەمە بێ پرسێ دپرسن ez باوەرم گو چاوا هم نبون یا من کودێ بوون گو هێون چێ نەبووم گۆ نام هەبوون گریا یەک جووە بێت نو فێمت کێجە بێ مامۆ چما ئەو بەرسبدایە یاژی Mesela Mirzayê Piçûk jî pirtûka Mirzayê Piçûkan got küçük prens hemû zimana da heme bêje wergera wê hatiye girin Kurdî de jî hatiye wergeran gehîna zarokbûnê heman tişt az ê mînakê te nebî ji bo ê zarokkurê xwe tê bê hemat behsa kurê xwe dikî edebiyata ew nêzîtê normal e yani edebiyata zaroka vegerê daye piştî di pandemê de wek her kesî em di mal de bûn hengê bi hema 3 salonî bûn em çûne gund zaroka nû çiya dît bûn çiyayê حدودين سيبين ده باغوكي جاربي بايابون كورك لي ميزا چاويلو ماشا ماتماي ما گوكوري ماچيا چاوايا گوگل کی گرانا جبرگو او اشتغاليا چكي ميجي دينا يا پچوك بون مازن بون tam فهم نكريا يو گوگل کی گرانا چيا ليت فهمت كي گرانو سبك ده شيء دماي demek اريولو بينه چاوا چكا زاروكي كورا یا جی زاروک خودنو دست با خفتن ات کی یعنی هواکی جمع جدا نه اما ادخنا شابلونه کی دیجا دبستانی بچکی اما حب راستیه خود شوتیه خو ام اموات شکل کی ده ام بخوازن وکی نرینه ما مزن ببینه yani ام جانا باقي هن مال بات قبول ناكن قولوا تجاوي دبي من موسى ذكرت چمانه وساينه يعني ام لي دنيرن ام حمد خوازن وان زاروكا وكي دا خوازا خو هيفي خو تشتي كمكرنا يا جينا كرنا لسروانا وك جرباندني او نجرباندني مننا وسمت كرم بجن زاروكي وهر شيء كان يعني ام تكرم دبي زانب زاروك شخصيت اخو ناس بكنا موسى مزن بكن بيشرو جدي كسايتن بنگهيا بواز بقوتر در كبن ميدان وكما مستو عثمان قوتي رزداري دبي هر كيلي هبي ياجي بياك اسا ترافيق ده تشيك غولان باسور بكت بيت بيايكي او تشتكي دي او نشيرتا يعني او زبونا جو جواك باوايكي باش بريف هاري ولازم يعني لغور كرالا ام بيجن دبي وان كرالا زانبن اي گشتي او دبي هبي لوكي دي زاروك اسحس خوني ناك الى بخوينا اسحس ويني ناك ميلتي شكي وچنابي ددو باوي نهادا او بسكريك هيا يعني بدحفا هر سبوري هر موزيكي هر شانوي بلكي حجيجنكي وطريج زاروك رهش دكتور مخابن زاروي خلكي نظام وفلان فلان تشتي دكنا مسألة يا كورة زاروك قلت الجوري زاروك تاي تمازن كر مثلا جو بمديات جواكي تمجي تنلوتا شش حفت صالي كم زيدت زاروكا خد فهمت كي بكيفاش شرتي تهنگی پشکریه دیه دا بالاوی سرچی لی مثلا مامستا عثمان جی بحث کریا اف مدیا جواکی براستی تشتکی پر yani edi az bejim belaya yan tişteki başa nizanım çava binav bakın ji bo zarokan mesela dayık biçeki belki ve hataya dikin zarok digri em bibla bisekine tenişte açtır telefon asxarın çek nizanım işte mala xopaqış yani işe gidip kim ecil medya cevaki binirim devir de mesela edebiyat zarokam de bejin ya em çava em bxol sernasteknin ki hatta بدن زاروکن خو اف مدیا جواکی آستانگه که مزنین جبو پیشکتنا زاروکا نتنه ادبیات مسابش نهاجرنا دوا پرتوکه وکی پداگوژی دا و سالیه و پرتوکه بیانیه بو چالنان دیکات yani ترکیزی زده هاده خوندن یکی بیانی بو وی کسی بخوادیه وکا گوگل را یا جی فیسبوک را اینستاگرام را هفته میکن او بخوایید بیجن بیم زوب تلفن نخنه دست زاروکی خدا حالو پشتی آستا که عمره کی تکاری بدیوا گوش زاروک بهشمندی بکارانی افتشتا گون بیجن یا چه نخوشخانه بینه زاروک دریش تره تلفن آلمانا بین اب 19 ساله که لیکولین که هم خوند دبستانه اس سرطا یا جیه بری خوندنه آنا صنفیه لیستک را کرنا حالا تلفن نه لیستکوک را کرنا لیستکوکه لیست که لا کرنا دیتنا گزاروک بخود چاره سریاد بینن کی پداگوگ نجد بیجن دبی بهلن گزاروکا و بیچاره بینه داوش خوره چاره که بینه مثلا میجی امجیالی و ازو حواله خم کارن به اووس و کجمرا مالما ده تلویزیون آسیا ام شش خف سالا منه بکریا تلفن امناد نوها نگوب دزی جارنا وارستا بیو کی دی کما اف
او کاراکترا زاروک او گوندوکا زیرین دلیوی دا او دهلگو بواره بمینی لگوتا ما تلفون تدا زاروکا مکیلیا دگوت یا زاروک حتى أصلك عامر وكهبن ليش بربي مديا جواكي زاروك الدنياي جدا بنا چندا جوارنما هم عيني بنا هم عيني رفلكس هم عيني ميميك جست هم عيني ليستيك اندليزن فبطيبه ديف ليستيكن سر انترنتي ام ليدنير herkes hemen dişti dikare bilize jur ser internette zaroken biyani reji dilizin ne sa çandaki mesela تگونزم چاوی براستی جی مرا گره ناوی دینه تو زانه ایرو مثلا مدیا جواکی براستی جی چانده درکتیه راسته براستی چان مثلا از ام ویا وقتام شانو دریزن امی دو کسالیستکا او مثلا لورا تیک توک دبی ببورن تیک توک دبی لاو دینه چه دینه چه دینه نفسه رون سری دایکاویه یا راسته رون سری دایکاویه نظام تشکیدن yani veya ne rastiye ki veya rasti ji mere gere zaroka dur bakın ama mıkabır vak o zarok neviye mi neyse 4 sali tişkid ana telefona vak android tüdürü destek her çeşitli tane جمع بهتر زانه اره رادك فینان چیکه تماشا دکی خو دمات جه دستین قیامت ارادکی آپارتمان دگی evdu مثلا امترین آوا که بشینه نوانو جوانه از بارم دنگمین چوا بشینه انشالله بچک قدیم آمده ببرن منو خوش نکن نه باشه بلا آوای شوره بشینن باشه بدم من بره خو بدنا لیستکوانیه نه لیستکوانیا کردی دالی هم شانوی ده belki sinemaya da belki ali filman ve ber kunduna ve işidene onu serh geçti ez de persem de ki janastı de mesela bahsa medya civaki kir ere ali ve neyni pirin le dema bxoşik karbinin mesela pişti medya civaki zede bu şanogeriya kurdi ez barım piçeki gavaki peşçu nerinamen usaya edim gerek kesad binin vak minak henek prezede buna ambejin gerek distikvani kudilizin de nav ve piyasaya da zusa binav bakım gerek zede bunu em betirdik neva lugorban hadasta ke çavade نخوشه em rahat bikin em derman bikin لیستیکوانیا کردی یا جی شانویا کردی یا جی سینمایا کردی یا جی تئاتراوی و موسیقی و اینا سازی و اینا کشی گشتی گلم پری براستی جی پرت شتی خوش تی افراندن شتی خوش تی چکرن لیب وقت سکتوره کوی وقت پیاسا کوی تنی جویالی نخوشه yani جویالی نخوش مثلا پرتش تا تو دو افرینه مثلا ام ببین تاتا کردی قاسی درفتی خواه تشنا چه دکه براستی جی بس نه بس قاسی درفتی خواه تشنا چه دکه لید درفه ده سکتورک بیاتونه herkes mesela برنامه دیجی دیم وانا گوتی مثلا از مثلا دخوازم که ben وزارتا çanda Türkiye'de vak beşek ya sinemaya kurdi, tiyatra kurdi, gişti mesela ser çandı hünera kurdi, beşek be avakını. Mesela ben emreze filme ki çekin, dibe rüye ne. Ama jibo rüye ne hebe, gere akademiye veciye. Tabii. Dove akademiye de تتكيشتنا كيبك ويبين مرحلة كي مثلا كردي أخافتن تشتكي زماني ليستكي تشتكي دنيا تكاره ببيع سباسيات هذاك مقالكي سباس هيجانا أما ليستكي ده تونيكا مرتا وخدش ترازي إيه وانشا مثلا تيجشتنك وقت زماني لاش veya mesela وقت بيش نيارة كده چند ده جيمد ترتي دي ساقو وزارتا چاندا me ayat Türkiye gene beşek Aliye Kurdi reji vakati foneke ji Kurdi de vakatine mesela ambeven İsal jibo dehlistke şano se filmi sinema o se reza filmi Kurdi bıçak bir Rastım. Yani ezbarım hediye di gavenu satır haftan çavam dedinerin vazarete Pürtüken mesela klasik ve şandine ne? Ne yaptın bana ne yapayım? Ya vakit peşni. Le de jibo şano eji piçeki bilezubez jibo hüneri. Zedeter kurturbe. Am heytişna amam baştır bakın. Rastı. Am tişna dikin.
بدرسوزی در پاکی دکم و اف yani تو قبول بکن نکه اف ترات کردی درسوزیه که راسته تناسی نکه لی امنا کدن سر بیاخن yani bila Ama tene ne bir güzel TRT işler Kurdî be. nemîne bila hin tiştê dijî qadê dijî derkevin ku millet kar be serî wan derajî bide bilîzê سديست مثلا ما مستر يكونين هيك جبوز زاروكا هالبس تادنا بسينه يعني بدرفتي خدنا بسينه بلي بدرفتي راسي. خد يكونين اف جارس سري ليدانا كب بفرمي اف هيزك دند دمرا از دبينم شانو غاري كورد استغوانن كورد غاري كي گشاج نازدكم rastê زانم بجيش بروكي اف وزيدتر باشتر به زيدتر خوشتر به نخوش بون نكي ابو مقاربه يكرم نخوش اوی پیش که یعنی ایرو ام ببین مرا کار 10 جنه کرد شانوگره کرد استقوانه کرد 10 جنه وانی با 10 جوان بak جیر دبن جن مرا کار تیگشتم بک وک اکادمیه که اگر روی نه خوازه گره اکادمیه ویجی هبه tabii ji bo ku insan Akademi, bikar ji bo bin ku wek lîstik serî lê bidin Akaptın tişteki dineyi Listik tişteki zamane listike tişteki dineyi laş em dibin ku zamane laş beden değil. beden bir rast Are zamane laş tişteki dineyi. Perverde vanayı. Mesela biz kadını makal kır İro konservatari em dibin konservatari mezun konservatuvar hani. Le emle le merdin Diyarbakır mezun dibin. rastê Nasılsınız? Nasılsan? Mesela diksiyon tetek gibi. rastê yani ji ber ku bandor bu tu Diyarbakır mezun bu roja keme ve haldun dorman jirgo. Me haluk bilgin ercil ve go. Mugo bu ve bisada listigvanin heja u baş u mezun kutebge ve tekbir. Niye? Çima go diksiyon. او Zmanevi zikmaki tiştekidin bu. yani Ana ne kar i- evde giş bike mesela ve tesir bana rakne dostanine. Bana rakne mervani. ji ber vê dema Ve bir akademiyek hebe ve akademiyek Kurdi bu ki ser hünera Kurdi. Ne tenişano sinema ve Rasta. netazi ve Ji her alî be. hamu gişti. Ji ber vê ki az tişna Hêvî dikim. zanisti be. rast e yani biraz zanistî bê her çiqas rastiya jiyaneke jî divê ew karê ku em dikin çawa îro em dibe malbat dibe bila bê doktor yan jî tişteke din şanoger jî divê têr bibin newsa lewra ew rûyê civaka me ne her tiştê me nîşan didin yani ev jî ez barmeke xaleke dîpnotekê em dikarin bêjin yani ew îşî divê wan ji her alî ve têr bike Ya begüman mesela şano drizim. Henek listigvananı mesela ne kam bükün. rast e Mesela şano drizim ya var gere dikim yani tiştekidin dikim yani karekidin dikim davim hem karekidin nakim. Sen karem öner. Jbar ve ki yani ji ber ku bi qîmet bibe ez bêjim wek we got bige astekê ez barim ev jî dîsa xalek jî akademi bengah ve habe. rast e Yani wê de me böyle- müzîkekê guhdarî kim bila ji me re wê de navberê de jî ça û avorê Ah de vay vay muvazer yamma beli Muvadded het çepi kevti veri vay Ah menşi Muvadded het çepi kevti veri raşi Ah menşi
ve kheribiye Vastiya çıka Vastiya çıka Verdi sav çiçeğe Tora devana Tora devana Verdi sav çiçeğe Tora devana Tora devana Saat hoş denge taharledine be parça ki edebiyat ve hünerici müzik nasıl be müzik nabe yani jberveji am spas tetkin cari سدي ساعتها تقول وبزاravay Kırmançki Zazaki zazaki de beje Bari- elbet evji lehçe keme zaravayı ki me ve demes çend peyama ber devam bakın سدي سد ya geleki mesela stranek ve jihazakım rasici mecbu ve betaybet hil bijardın beje neyse Vanilya rastat Sağ ol ne zaman eme ciddi eme belki usadere bas ben beje Başlayamadık Nejan فريت بران روج باش قوتيا هر روجا لحظة ضاوية هفته من برنامه و تماشا دکن جی کجایلیه امداد بران رسلا و دشینم جباندر مای قوتيا سرسرا سرچاوا جپانوسی گلک سلاف جوار جیاتنا ناوی خانه نویسانده ناوی خوب نویسن Navgulan. İnşallah emeji jware binavi ve slava bişyenin slavurez eji Diyarbakır Alparslan jwe u mamusta Osman Slavin gerim dişyenim gotiye slava. mamusta medbeje gerek hejaya ebrastici Şabe mının ya o Amkış yaptı heyecan Jqada Kurdire tabii ki em bejin gereki hejaya sabah bxer be xoş ki slavurez gotiye جبرای حمزه را ام جپانوز اسلا و دشینن هلبستوی گلک خوشن گوتی yüksel bekşandiye. Malawi hava. كان سيبيني الكدر انا نزار ما مستعد نشتري نشا عندنا مهر الظاهر ايه رازاين انا سيبيني حش خويتك انا صور وساقو يادك ديسج عثمان بغريس لاو قالك هاتنا زبارم جيران جبر كوتين ناسكرين نتنش جيران جالك ريزا فيلمان جبروي يروبيتشكي ورول دزي از بيج روج باش خوش کا هجا صباح بخير بس لاوين گرم جوره وجميواني تر گوتي هرتم ام د برنامه و تماشا دكن فرانساي عثمان بغريس لاو هاتنا Yavaş. Malavana İran'e dise jmere Abdülfettah Şandiye gotiyem her tim TRT Kurdiye lehme tiştan temaşa dikin em gelek pe serbilindin gotiye wala em jî serbilindin malava ava hinekşi ez ê dise berxwe helbet bidme peyama malava hemyan ava berê hemze bik em binek bûye berdewam bikin yan jî gotinek we biz dikarim bigirim Nasıl basya dikim malava ser peyama got Ama tiştekî bêjin bike çavas mailmatın beraber Tamam ben visin karsın bel hatine li gorwe dreze filmede ve jeki yanna nasıl قدام بري يا بري بزحمت بو برداناوي روجا كي اشتا مسميل برداج بو شي مليوناري المتي ومن دفجي برنادام انا لو هاتي لي بورا وسبي سم بيجي رشم بيجك دور ده قدي شي قدي تعالى ايوا لور بيجك رنگ درد كملي خوش خيادك انا كي رش بافي منافور انا كاركتر او خوش از دبي قدي او ساونتين ناس كرين جبو الرول بقى اذكارم بو يحكم اما بجانا نا وصلوا هاتي اي باجا ما بسهل بس تانكر بيجك ما ودرنجي جي قصدي ما بسهل بس كردي نبيساندنا كردي كر لي سوازم يعني هناك وش مره بس بين اف زمان وسا زلال وانت لكودريهم بون هر چقاس تمام لمالباتي وقت ازاخبي ملي يعني اليكاريه ونستان چوا ونقاز زلال داخل يعني هم بنا كردي از برسم Jiboy ve persate spasiya xwe pêşkêş dikim. Hûn dikarin ji mikrofona vir baxin ji xwe ew tenê ji bo helbesta. Ez demat qada jiyanê de kuva diçim. Gel gu Kurdî dipeyvin, Tirkî, Erebî, Farzî tev dikin. Ez jî wek şiyarîke mezin, wek awayekî rexne wan devokê dinê beyanî ji navê derdixim, Kurdîbûna min dertê holê Kurdîke resen. Xwendin perwerdeyiyam ev e, ez vîya bêjim. Di navbera sê Hemêdîniya de ez rûniştime hersek jî gelekî birûmetin, gelekî xwendekarin li ser navê Kurd û Kurdeweriyê ez bi we serbilindim. Ez spasiya xwe ji we re dikim ji ber ku hev qender di sazîke fermî de
سیحب خواندوان زانیار اجی لگل ول پیش بری و گله کی شناز بختوارم لی گله کی حسودیا میچید و جبر چون سیحب مدینه اسپات نصیم نه اون بتری نشتن پاتنوسیا بدستور و از هلبست کی خورت جوانی پانوسی بیشم یکی خوازیا گلمپریا پانوسی از بینم زمان بری همون تشتی او کسی گوش پانوسی او سرانسری ولات پیام جمرش کندنه اموک قفدی گل جدستی وانا دگرن سباخیریا وانا دکن تماشا خوش از دویشم و فلبستنج همو پانوسیا را جی رای گشتی را تمام ام هلبست از ویدارم تیکام وکیلیه بکری موقع مراق نکن حوالی منی رجی پرجیهات اینه اصل خانم لسر و مجاری دستکنه خورد پانوسی کلشن بجی بلند چورشن توره روحانات دمشن زار مالا باوی من پرکوریش پرخلکن پیلاوی خواه حبرد کن کنجی رند خوند کن جوان خورد پانوسی خواهی لیستک رقاسن او عرگیت و میرخاسن گوگو گووند لیزن گچو خورد پانوسیان چونجو که واندریجن دنگ زلالن دنگ بیجن لسر دلاد بیجن خورد جوان پانوسی در هنرن شانوگر خواندوانن لکولینر دنگی وان لحمو در خورتو جوانی پانوسی تشتی گلک باشدکن محمیه شادکن گوتین مزنی خوب جیدکن خورتو جوانی پانوسیان جیانی دا سرکتینه ناو دلی من دخوینه تو قصور لیتونینه خورتو جوانی پانوسیان گلک رو کندل گرمن جمزنی خودکن شرمن اومدی و مکانن خورت و جوانی پانوسیان زمانی وان شیرینه مرحمه سر بلینه دل حمزه چرچینه خورت و جوانی پانوسیا از دوی نابری دا چاوی همو خورت پانوسیا را مزدم سلاوی هری گرم جوانا را چینم براستی جی چاوا ماموسه جی گو چاوا چانوگاری می عزیز جی گو دوی استا داوی دا به همو خورتی کردان امسر بلندون سرفرازن لیب تایبتی جی جیوانی پانوسی زاروکی پانوسی دواری خواندنی دا گلکی پیشکتینه گلکی زاننه me zirek buna vana, çalak buna vana, khanda vana ani zaman aja gub destura ve hebe ci patnosi khwazai ovi ve merge ve bendavi ve ez dxazım ve panosi bigerinem kesi gud ve deride çuya patnosi hem amustet çuyi ez beni tujine çuma agriye çike az çuma agri ev Meyricana sernave Abdal Zeyni keçi. Eri isal çebu şerederi. Çen sal beri bu. Na ab 10 sal dibe ay kam. İsalci çebu sala bori çebu. Her sal çebu. Ay mutune tamamen ciran dikşan. Geleki ji alakaya mazın dabun malawan ve şavabe. Bele. Hem her patnosi. Hare. Havji tike hildim heyana. Hek onu helbest bخونی میکروفونی بگیریم. باشه. وقت جغرافیک تو dedim nasker. Eri emi herin patnosi bugün kamerdin خوش هم patnos خوشه. ام سه مردینی نه نو سامامسته. کام بنیرم. نه کجا نه بنیرم بازاری کی خوشه بازاری کی باشه. امی بازار بدم برم. Evci gözü bejim jiyana metede dervas biye tişti gud. Ketiye nesibime hamu meci hildaya. Minak ah avakanya şirik. Mecit jit gir cirik. Tüy qadam raza. Ciki hiçinu hinek. Akçiyay kartevin, deştate vari evin, vari lihink pilinga, avi zelalu cemidi. Vari şirin çilkani, kevut kolun serdani, her tım servi zamani, panosam şirini. Emharin vari kuli, hamu nergiz buguli, tüketi nav vidli, efçavji boyteşili. Ah, esyar bu mahespeki tor. Gerek dor agresor, mebidite çöy ez nevir, ya xatiri rabejur. Bende vate masi, tu hiskirnaş dili xasi, ez bengiye çemete, atar hamzey patnosi. Hem panos, hem patnosi, vari ergitu mirxasi, ezim bengiye değiştate, atar hamzey patnosi. Cadini sıfas reis, mehum birin panosi gerand, Aja heke gud destura ve hebe magutu bir ser dayka xwe rahmetî jî miyek nivîsî bû ez biya jî were par bikim ez hêvîdar im
لگوری دلی و به بری همو تشتی او کسی دایکا خو جدستای به حسرت دایکی دیشی بر اف هربست هر جوانا را بله دایک گرینگن هلبت بلاش همه دایکاره هر ایرو زاروک شانه و دایک هلبست نفسه دی بیستوک ده هی لی بیستوک دنگی وکنه هلبت حیا ما مستمع هلبستان ببینیم تکارن چنگ بود نفسه هلبستان يعني دایکا بیجن نفسه جه دایکا گله گرینگم مثلا دنگ بیشتی جنان درکتیه نفسه مثلا جن بله آماده ای اری از آمده من اما پاشه بردوام بکن تمام لیبوری مامسته برای هلبستان ورش همو دایکی کتکار را جدایکی هرمی را جدایکی دلشور را جنافچه ملازگری گندی تندورکی اسلم سری نه جنافچه ملازگری گندی تندورکی قیزا حسن حمزه جوی آخا بمبارکی لگندی عشارا بوکا جمال رشید او جنک میرانی کسی تشتی وسانه دید امنس کندایکا زینت گرو بلند بخیرت خویی پیمان و قدرت گلک زانا بجلعات خویی فکر و رامان گران هست و دنگ بندستان نبو خویی تمرازان بازش کسی دایکا من روکن بو خبرخواش تونگری دادا دستا دا تفش گل جی هند بو تشتی خوش آخ او بیسحودا دایکا من جارنا شوان گاوان بو جارنا سرکیشی پالا بو خویی شیور و صلحا بو او دلبرینا دایکا من چاوگو هیوی لدری دلوانی دستران دو دگیری او هوری بو او پری تو خیر ندی دایکا من زرت لید هاتن کرن چاوی شل دلی بیدین هر تم آخین و نالین او پرکورا دایکا من ازانو وی چکشیاند دل که ازبه محلاند دگو کلامی دل شواد وی مشکستی دایکا من هر من زینت خانه تو نکنی لویدنی تیر رو ننشت مزدبالی خمگین نخوش دلبرینی از بیجم هم بیجن ای کا کد بوک دایی کانی کدا دایکا زینی آخ حمزه جرا قربانی آخ حمزه جرا ببی حیرانی سپاس و ریس جاردنی رحمت لحمون بریمه آمین دایکا ملکت کار ملی دایک جبو همه دایکا ام دشینم خیلی دسته همه دایکان رحمه خودل دایک میکو وفاتی کردنم بیشن دایکا مجی نخوش بو باش بو و اینکی خدا سلامتی بی انشالله دیجی برال ایوه گود دیاربکر دایک و دنگ بیجی خیلی بخوا جن. ام تمام بکن جن جن و دنگ پین دنگ بیجی. بیجی مثلا بگوره yani civaka med tücari mesela jin خرحتي bu zaman به peyvki راسته وك اخفتن yani am bebin دفکی yani ernigara kurdadı yani civaka kurdadı mesela bir rastijiydi jin yani pır zeydan ne karim ama bir melodik bir melodik mesela minake vana ji pırne deng bejiyedi mesela biner mesela İlo mesela o jin mesela hene kezi bir dayke khote nas kare راسته mesela kalke meneye nabe bana ve bavi mesela am kalke me am nabe bavi ne zani mesela بنابه nabe گیره کی ciha khote na hacı birayme nare de ben mesela mesela vak mina Abdali Zeyni زینی که راست راسته Abdali Zeyni ki mesela بولولو ama le jin bandorak mazın o şirovek mazın aniye dinav هنرا دنگ بیشتیه ویجه کردیا پیفکی راسته براستیجی جی جنا مجنا جی مجنا سادی هرکی هجای ولا مصابه جی میدوی Alparslan براستیجی جوانه کی بیسکادن نه پیام روکی شاند گله کی جایی و برجبو براستیجی شبو همو مالباتا جوانان جنان زاروکان پرتشتی خوش بقدر قیمتك مالباتی متماشدك سلاف الارپاستان و حوالامنی شانوگر فاطمه خانم هم بتراقشان باشه ایشالله کل ما تماشات کن همه میروس لعبات دشینن و دمیز برو خب بدم آیدن مرال لگور و هر کس کاری پرتوکا زاروکا بنویسیانه
Yani nivîskarîya pirtûkên zarokan ez bêjim divê kîjan taybetmendî pêre be. Em karin vê pêvegiredin piştre bahseya zarokan gelo hemû kes dikare bênivîskar. Rast e. Gom ji bê vê pêşî kesekî got bênivîskar ev pirs gelek cara te nîqaşkirin jî. Yani raman me hene ya jî hêstên me hene ez ê rajime pirtûk û lênûsê ya jî pênûsê ez ê pirtûkê nivîsim û ji we re bixwênin. Divir de tişt hene yekî got bênivîskar ya jî nivîskarkî hêja neyekî ji rêzê dibe xwedî hêstina kur bê, psikolojîka kur bê, dîtineka kur bê ya herî girîng ve dîtineka kur bê. Yani em hemû carna ya ji hûn jiyana we li vir e Lanqaraya em ji Mêrdînê hatine û İzmîrê hevalatiye. Me hemû kes duê rêyê re diçe karê xwe mala xwe. Lê hênî cihana duê rêyê de tişt nedî dibînin ne wilo? Rast e. Nêrîna herkes wek hevnîne. Cuda ye. Nivîskarî dûr de dest pê dike. Yani kokavê ew dera. Piştre tiştkevê ser de ziman û ayna zimên û teknîka wê têce çîrok bê, roman bê, çîrvanok bê. Ya zaroka dibe zanebûna zaroka bixê nav da. Goma xiste nav da ew jî tenê nebeste. Dibe zimanê zarok naske. Zarok çarî ve fikirê. Ya jî dîtina wî dinyayê çawa ye. Gotev hemû ayne bahevê hemû kes karê binivîse dîsena. Ji ber ku halo dema ji ber ku mesela makeliyatê meqala nivîskarê Tirkî kiro Komersê Kematûn Tûcû berê doxtê me de ew pirtûk dihatine xwendin got pirtûkê zarokan e. Lê niha dema teknîka modern ya jî hirexina modern û amêzînê diwan pirtûka de pirsgirêke ciddî hene yani ji aliyê xerabûnê dine zarokan. Yani wekî çi wekî em bêjin aliyê Ji derûniyê pedagojiyê ve be. psikolojiyê ji ber yani Ömer Seyfet ya Rasim me navê çi hate bîra me ew qaşa heye çîrok. Haşa. Yani Ew ne Ömer Seyfettin bu. Ömer Seyfettin Ömer Seyfettin. nivîsandiye. ba feleqat kim naxwe. Feleqat te basa- qaşa rast yani ew êwan Belki de basa leheng dike. leheng kim. Lêkolîne de xuya dike ku zarok ji wê çîrokê gelkî xemgîn dibin. û di edebiyata zaroka de xemgînî ne tişkî baş e. Erê Duê pirtûkê de wek te got eziyetî heye. birayî dimre ji nexweşî. Dimre Yani xemgînî heye. mamostê me ya zanîngeha Çanaqqalê dema gom ser vê peyvîn wî jî got rastê xwedê ew zarok dem xwend ez xemgîn ez pê ji hem. Tamam di jiyanê de xemgînî êş heye lê got seranser te xiste nava çîrokê û te hemû tişî bûye ava kiroka bê yani ajîte te kir te dil şewat xistiye da zarok di nava xwe de têşî hêja. Rast e. Dibe hepkî bêhtir afînir. Erê kuştin dibe hebe çê dibe pirtûka zaroka de hebe. Ya jî evîndarî çê dibe hebe. Ya jî quralê dinyayê dibistanê dibe hebe. Lê got te bi nêrîna zaroka wî tiştî nêrîn tişkî zanistî de dikeve holê. Ji ber wê pirsê vegiredin ne hemû kes nikarî. Ya jî hemû kes dibê nenivîse jî. Nefsa yani bistekberê me got ya herkes dinivîse lê nivîskariyeke çawa hewceye yani dûr de hinek taybetmendî hewcene wê demên bêjin ji vê Yani edebiyata zarokan. Rastı û xutê dema serê bernameyê de me got jî yani edîtortiya edebiyata zaroka gelkî girîng e. Yani çê dibe ji mezina re tu binivîsê. Ji ber ku em mezin in em bîra gelek tişta dibin. Ya jî bixwendina pirtûkê ji derûniyê ve ji psikolojî ve em zerarê zêde nabînin belkî. Yani bandol ser me çê dibe. Lê zarok ne wilo ye. Yani zarokî 6-7 sal ya jî 9 salî got te tiştekî wilo zêde giran te dêna ser milêvî ji aliyê naveroka pirtûkê ve. Mümkün e got paşerojê de jî jiyanayê zerarê bidîye de. Rast e. Şaşîtiya me ji xeynî ji bilî Kurdî diyê Tirka wê Avropiya jî vakêm kirine da. Şaşîtiya wek got yani ez hej zaroka dikim ez dê bav ez mamosteka me adnav jiyana zaroka de me zaroka xwe ji nas dikim ka ji were pirtûkê binivîsim na. Dibe denetim yani kontrol tişkî bidûnteyî ser we hebe. Yani mesela bahsa pirtûka dikin ya mamoste. Li gor te dîn ha zarok çê dibin hema malbat nizam ê xeskirinê em dest pêkê distînin. Ê xwendinê lewra heta emrekî anca em Rast dest e. pê bikin.
مثلا دکی جان عمری ده دست بخواندنه که کردی بکن یعنی جی او پرتوک کندنه بیسن لگوری کی جان عمری نه اون متودا که چوا بکاردین کی چقاسی گرینگه ام ده مالبات مثلا ده با بکی قط نخواندنه شغل عالی مهرمه وند زانن یعنی مخابن گله کسی نخواندنه بکی حیوان جو خواندن و نویساننا کردی جی کم به یعنی هر چقاس نه gitmiş ki. yani her çıkas ne yapacak ast zede bu beji le disaji heji kemel gormen dayık anca bir iş bene yani avkası ne kadar ser perverde ya zaro ka per naseknen bav deçine işten dayık be mali bene bejin biçek zahmet bu ya dikijan noktaya da taluka dest bedike ve dikijan noktaya da ve em dest van Portugal mesela ne tane xwandin belki xeskir ne diyeceğim bedin dest van ne yoksa yani evji zaro kan hindiki gor kengem dest bebik Yani halu mesela dibistana pole kemî sala şeşa hafta dest bedike çima av neqandine ji ber go zarok ji aliyê iştilaha ve da hêzava çêbê da karibe pênûsê bigirê binivîsê xwendin piştî got tekiliya zimên ya zaroka bebeka ji miha siya pê de dest pê dike piştî got çav de bin dora xwe dibîne denga tam şidikê zarok herkelî nav wê tekiliya zimanda ya em cana difikirin li ba zaroka malbat jin hemid şî peyvîne lo çikî şayet bê fêm nake zaroka ne zarok hê hefteştmehî jî hino dibihîzin bingehîna xwe de va dideynin xwendin halo bikevnekê got bixwaze zaroka xwe zaroka te piserê xwe bixwênî bikevnekê bê pêşerê dibistanê hînî alfabê bê xwendinê bike piştre sala heştan niha pêda ya ji hefta pêda edebiyata zaroka ya got ew bixwe bixwênî piserê xwe negoyekê dî yani dikarê hê di salê jî tu ji zaroka xwe ra tişta bixwênî hevokêl gorî wî ya jî ev çîrvaneke got ji dema berê dehtan ha zaroka re dihat negotin ew damirê biçûk de jî dihat negotin lê edebiyata zaroka bi piranî em karin bêjin vê piştî xwendina dibistanê dest pê dike ya got dîsa bêjim bi serê xwe dike wê bûyerê yani ez vê dixwazim bipirsim belki min tam nebipirsiye ama mesela zarok belki yek salî em telefonê didin destê ya da em ji restoraneke vedikin yani ji tiştekî bir televizyonê em vedikin ji xwe te çemalakê TRT Çocuk û nizanim işte kîjan kanalên zaroka hebin karton film ew vekirîne çima wê demê em materyalekê dibe ku nikar bê bixwêne ama dibînê wan renga materyalekê em nekin destê wî yani hînî pirtûkê bibe ji dêla em telefonê bidine hînî nizanim tiştekî ku pê hîn bibe baştir nîne yani temenê biçûk ê di salî sê salê bêde belê pirtûkê li gorî zarokayê çabê qewîntirin ji vayokê qartonê ne xwîşkin û wê ne herkelî ya nikare nivîsê bixê wirda ji xwe dûr de nikarî bixwîne jî wêne ajalana ê tiştana ya jî reng ne cûda ne ji ber got zarok hê ji ber got hê neketiye nav jiyana mezin adil gorî xwe difikirê ew tişna bavdû yani edebiyata zaroka ji wênê zaroka dibe ne standard bin yani got dixanîk çêkir dibe ne tam xanîkî rasta rast bê xwahromaro bê şiklo bê pirtûkê dikare bixê destê wa de kî ji bo va pirtûkayî ziman ne lazim a nikarê herê ba pirtûxanekê bê ka zaroka di salê sê salê ka pirtûk kurmancîna ji ber got bingehîna hemû zaroka me got me guayîniya yani pirtûkê got çapxaneka îngilîza çap kiribê jî dikare bixê destê wî de dûrda ew ê ji bo xwe tişkî afirênê yani ji bo hînî wê em dibêjin ya em dirajin katê destê me baştir em fêm dikin mesela ji dêla ku em telefonê bidin yani hînî telefonê teknolojî helbet wê ji xwe pêşê rojê de hîn bibe yani bila hînî wan materyala bibe ku piştre kar bê bixwîne jî di malê de got pirtûxanek hebe ew jî avantaj gelkî baş e neyla hani edebiyata pirtûkê zaroka bixwe jî bav dê û bav xwe û bira pirtûxa zaten lêkolîna de jî dibêjin dibê zarokê got di malka got pirtûxane da hebê mezin bê li gorî wayedî ji peyva ve û ji xwe îfadekirinê jî de pêşketiya ew bijara karayîna telefona tişkî herî giring e yani tiştekî acib derdora me zêde bûye yani weke got me keliyadî behsa Almana kir ew lêstkok ji xolê ra kirin dîtine got zarok bêhtir hevdûre dipeyvin pirsgirêkê xwe ew bixwe hal mesela êma zarokê ê derdorê got telefonê tekiliya malbatê qut kiriye bêhtir bikêrî xwe tên bêhtir wext bi serê xwe dibûrênin çi anîşkê tiştik nadibînî
جارنا هوال کما گود گو مج زاروکا خورم او قام لسکو کرینا او چپس تلکا ماست لیجی زارو کلونا تشکی گوت زاروک را استاندارد دینا پیشیاوی نکاری تشکی نوجه بافرنی لی تشکی نیوجوی تداید اویش خوراوی بردام کی راسته بکار به بهتر لسر به بسکنه یعنی جو اموان موتور بجری دبیجن نفسه وانا بهتر هینی کاغت و پینوس و فاندنه بکن ام جی دوی رول مدلک باش بن و لبر دسته وان هبه یعنی ام وینا بدن ام بیجن شتر بخوین یا نابه یعنی نفسه یعنی اف پرسکره کمی هری مثلا پرسکره جیب چوک دا الترکیاره پرانیا هجمارا مروبا باجاره دا دجی نکاری زارکا خوا ترکیلی بناف شینایی کنه ولش برگو دوری تناجی درفتین لیل جیب چوک جیب شاشتی ها یعنی لگندات میزنه دیسب تلفن دیسب تلفزیون نیاجی مثلا اواگون به دبستان دوا بویرج بوی موتور بجریات کی گوت دفش زاروک برداشت برخوی واتشتا کی راسته بله امی دمی بری خو بدن استرانه کی براش مر استرانه کی بیش Aman alan hoşe hoşe Şirin amı kıncan duşe Aman alan hoşe hoşe Şirin amı kıncan duşe Nagıranak ve haşe Robrole di geçe Robrole di geçe Şirin amı şirin amı Roşirina perdilemi Das betenene perhaşna birinamı Şirinamı şirinamı Tu şirina berdilemi Hette deste teleneke perhaşna birinamı Sevaçu imalate bu Ettas bekalate bu Sevaçu imalame bu Ettas bekalate bu Dest
desteminde desteme bu Çağlap cennet bu Çağlap cennet bu Şirin amı şirin amı Bu şirin haber dilenim Hatta deste telene per haşna bebrena Şirin amı şirin amı tev tev Tu şirin haber dilenim Hatta deste telene برخاشنا بپرن به ساعت خوش دنگه و هر لدنه به ایشالله هنک ام پیام بخوینین از بارم که ماشوان ما ای رو بجه و ام جی بیر کرن ام دبیم پارچه که برنامه من الی موج بیر نکر پیچک مجار خوش بو ما بردوام کر حکمت خلاتی شان دیه دنگ بجه که هجای گلک جاران برنامه ما دجی جی گرتیه گوتی اسلاوا جورش همه میوانی تر دشینم سر سر چاوا ام جی اسلاواش تر دشینن ام بردوام بکن ام پر جور اسلاوا دشینن جترت کردی ام پر حز دکن دیا من پر بسیران و جیران جیران ره تماشا دکه ام مجوا حز دکن جهمو حز کران رجی اسلاو دشینن سیران و جیران جیران جور هاتی آدرس دیاره ناو نشان دیاره ام جی جوان حز دکن کسی ناودار وسانه ایرو مثلا بجند عالیه ترکی ده وقتی که ناودار دبینه پر پیام جویره دارم چه ام بن سیاته دمان استغفر میوان منی دی منگلک هجا و قیمت اللي مقابل یکی ناودار لبامه هیم چه بکن از بردام بکن نه نه قبول من ها درین دروا اي والله ها درین دروا برید گوره پشتا دیوار این باشه بوکا بارانش اندیه بوکا بارانش خو ناوته جو خو گلک خوشه جو پیامات هم خوشتره سلاو از آمده و تماشا دکم جی میوان تر گلک سلاو بطایبتیج عثمان خناورم گلک جی حز دکن مالا وانا و بکا باران استلاب و ریس بیست کادم اوی شانو گره ها ای سر بلکه روزك ان شاء الله موان حميه تبدا بكن ميوه قسمت ای ببي بیدکم ان شاء الله ام بهبر اكاديميه كده مزرين ایشالله ان شاء الله ام بيجن سلاف قوتي زينب جمردينج حمزه بكره سلاف دشين مكاتا قلت ميون مردينين وايج مردين سلاف اشترات جوا نوا كوني داز حوجت بين فيها بيجم دست البت كرم بك از باورم 15 سال بری بود جاره یکم د TRT کردی دا از پیشتری برنامه کی بوم از باورم بو کابارانی بو نیلوفر خانم بو اقبا يعني اوج برنامج كبير راسته اجا روجه کی کارخانه کمه هبو نافچه قارچیا خا باجری ازمیری مدینا دا جوانه کی زرین هات لبردری ناوی رمضان بوش آمده بو گوز حمزه بگید گرم از ربوم پیشوازی کرم کرم که آره از دوی باری دا بون گوداین استاندن انتشتک مرانی بهم تشمشتا جبسنی گیام یک فازی فرمو کرم که گوش بوی دیتنا تا هاتم باش سر چوا تشکتی آمده خیره تش بوی دیتنا ماتی والله گوم برنامه تماشا کردید تو کردی که گله کی زلال داخوی جبرو یکی برای ما استشان ما گو است زیارت بکم ما شاء الله تشتی واجتین ام دبینن اجی جادنی سپاسیا خو پیشکش کم او کسی گوی کردیا مر رسند بینه دلیویان به دلی مر داویجه جخو گو او نبن ام نلورن باور بکه ام جبوی وانال ورن جادنی سپاس و رزدادیا خو پیشکش کم جوی و نک پیامج مرا جاتن استانبول مالباتا دمیر ایلسی او جی خنامیه من الباجی لرا حج رمضان و برای محمود و مالباتی وانا سلاو رزدادیا خود چینم جی قونیای اپان من شاندنه اپی محمد شیرین لنفچه پادنوس محمد صالح وانا سلاو رزدادیا خو جی همو رایا گشتیج همو تماشوان شوپوان TRT کردی را و بکسرتی ورا جگو او درفت دامن او حسد کیشی نابرما ورا کرد چه دست بیکا برنامه جی مگو هم بون پر نابرا دلا
İnşallah. em gihiştin raya geçti. Geleki spas. Em gerek spas dikin. Tabii peyama jwara dişinin ve deme dibêjin çima tema pêşkeşvan naxwîne heyran ez telefonê wan nikarim kontrol bikim anca hojmira bişînin 0506 657 53 62 dema ji vê nimrê bişîn helbet ez ê bixwînim Mehmet Tuncel dîsa peyam ji me şandiye gotiye em niha bi zarokan re li ser taştê ne em taştê dixwin zarokê min li we guhdarî dikin bernameya we gelek hêja çêbû ji me gotiye îşallah hemû malbat û zarokan re hinek jî bê piçek jî bê em fêdê bidin armanca me em bêjin ya weşana me ev em spas dikin malata ava ji ku derê te şandiye ez bawerim ji Iraqê şandiye roj baş merheba li gor nimra te dibêjim lewreta ne nivîsandiye Muhammed Abdulfetah gotiye dawiya heftê bernameyeke xweş e spas hinek jî ji me re nivîsandine malava ava berdewam dikim ji İzmîrê Selami Pişkin şandiye gotiye weşana we bixêr bê ji bo Hamza Çalık Kılıç em gelek spas dikin hem helbestî wî hem zimanê wî gelek xweş e gotiye Malawi ava geleki spas dikim. سپاس خوش از بیجم حسن بک شاندیه ولت دنگ شاندیه لی مخابن ام دنگ نکارن گهداری کم بنویسه از بخوینم باشتر دبی از باورم ایرو ما گوت یا همج عثمان بک رهاتنه نزانم که جلیله خانم تشتک نبیجی ام بیجی بکم ما گوی رو مگازین حیرانم چاو بکم Ya صعب ملاوانا باب جوان حزدكم جوا حز دکن نمسا جوان حزدكم براستی جی از بیا بدلو جان دبیم اگر تو هنرمندکی به فکر و رامان شده به برابر و یک کسایتی گشتی از همو هنرمنده کردم یعنی چقدر کرد دنیایی از هنرمنده وان گشامه راسته از نه هنرمنده عالی کیمه از شما هنر تشتک دوستای نه هنرمندی جی تشتکی وری یعنی تو مثلا ایلو مثلا بیسکادن وقت گشت تیگشتنا زاروکان وقت مامستا کوان استی خوی اوینی و دیتنو نرینه خوی عدنگاریا خوی نویساندی مثلا هنری جی تشتکی هنرمندی جی تشتکی وری اگر تو راست لی تب نگره تو نکان تشتکی سرخه تو راست قابناوی کسا کشتا حزناک راسته و کسی بدل سوزی دلگرمی تو مروکی یعنی تو گرم همو جیانتا مثلا جوابه وکریبه یعنی ایلا هین از خواتيهم شكلكي واني بسكنهم انا سيريدن هر تشتغل كبس ترابي راسته عينو صاير تيجي يعني تبكي نكي زانستي نه زانستي ببكنكي وهر تشتغل كبه تبي شوا غيابن كبر هذا ناس كده راسته تبي يجي تول دركه تبكي نكي امجم بچك بس حسودية دكن ام ناخوازن هني زيادة تبجني كسكانشلك ام تشتغل صادقين يا مخاطر عيب مرة بس نخو بس بروفكي بوبوليست يعني استدارك معنا مرة از بارم پیام گهشت خانمی نمیسن تا پیام جبر شاند از باورم ای باشه نه خود یا بچی که ما بچک زور داده باور تو نه از جیان حزکم و جی خانم من حز دکم جی خانم اخوین بیتر حز دکم والله ای باشه از به پیام بردوام وایت برسیف ده نفس ای سپاس دکم جی فرقی نه دنگ بیج عثمان مصطفى اوزان مصطفى ببوره گوتیم برنامه و تماشه دکن برنامه او گلک باشه دنگ بیجی جی خوش گوتی ولی دنگ بیجی ام تکارم بیجین بنگها زمان ما کردایه یعنی ویجایا ویجایا کردیه نه yani بنگها ویجایا ادبیات میجیه کردی. راسته yani لسروی سازبویم تکارم بیجین از جا آمده رنگین کیوا حیال ویج جمع مستحم زره سلاو و ریز گوتیه جی آمده شاندنه سرچاوا نافگولان سپاس. وای او جوا بهتر تناس کرنا ما گوت İzmir falan لینا ام بچک بیلن حسودیه بکن اجهات های دورتی ولی و تماشا دکم ام سلاو خودشینن جمیوانی وره و عثمان خناف از گلکی جه حز دکم پر بقیمت گوتیه روش باش وره گوتیه والا وانا با Nursel Uğur yüksek ovayı gotiyem li ve temaşa dikin sersera serçava em jî slavê we digirin ji cîranê gotiyem Osman Xunav nas dikin ji mûşê em gelekî slava jê re dişênin gotiye ji Osman abî re dibêje ji mêvanê te re gelek slav ji İzmîrê kiyasetên solmaz ji wanê ji Ercîşê gotiyem li we temaşa dikin dayika min gelek hez dike bi taybetî cîran hez dike gotiye نظام ناوی وی جیران چی بوم است؟ آپه سالم پی سالم demek ملت جا پی سالم حز دکی.
ام تکرن وسا بجن مثلا جارنا کاراکتر دکبنه پیشیا ام بجن کسایت آوده بگو. ملت براستی هلبت پر حز بس دکنه همو جن چما جمع حز دکن چما حز دکن هرکس وقت سالم ظلامکی میرکی دگریا ای راسته جن تشتی مسا دخوازه yani سالم یکی uysal bu و جبیره خو حز دکر حز نسا دکر پیرکاوی جیور چه دکو؟ معقی لی دکر هنک بچک زور دستی وقت لی جیر دکر تگوتن Osman Kunav de tırsı işte çukuze nizam çiye yani salim salim mesela ana ki jbarve ki o mesela o az nezi 30 sal zedetir de nav çandı hönera kurdi deme جبر وجی ki ki malavana va beguman ve rezaflima ciran zedetir bandur tesir nasineci kır yani. هلبت يعني شو تكاركي دكي لجيكي بجن اديت بي بيك نقطة زيادة يعني بلكي ياوجي اوه جيران بيتر فيش تكون دركبن بيشي از بيجن Hamu kurt min naz kirin çağı. نوسا Belki yine kurta naz dikir ama gışti kurta naz kirin. راستا يعني شبر ويكي جي جيران دبي كجوره بقيمت بي Beguman çavaz ma keyf dikirt ma dikşan ma keyf dikir ma dikşan vakta am dilistin ma keyfi dilist yani. Peki ji şanoya derbasbuna ber televizyonu mesela bina bipirsin. Tişteken çawa bu ji bo tişteken nubu yan fark nekiran bejin fark çawa jwere çebu. Yani Mun gahane her deri mun ketin mala herkesi de Ere. şanoya belki avqas pek nahat. Ere o kesim bejin ya. Beş şekilde vak şanoya aliyek hazdiki. vak çikek vak kınak. Le televizyon mala herkesi heye. Sadisat. Ba mesela ama tür bevej reza film şano detir dijwara. Şano tu ser sahne dilize tu çavtiya ketebe ki tu şanset tatını reza filmi tu dilize çavtiya deki kestik beridi sabık şine. Evet. Ama tişteki acayip bu yani listigvani ber kamerayı o şano sahne şanoyu tişteki cüda yani. Beli. Fark etmezden tedeyi otular dereyi. بله امی بردوام بکن از بروها بدم آیدن مرال گوتنه وی داویجی از بگرم لورا برنامه ما هندک ما از به مامست عثمان بگرم لی پیشی جو بستین پیشی سپاسداری جبرگو ام جاره و لوگو زوزونه بیرا کسی یا دبید ناوی جیانه مدبانه جبرگو زاروک جواکی رتشکی بینگه ها جبویگو و نتوک زمان خوشی به بردام که دیرو که دا بریا زاروکا دیست به اره دبی بینی زمان جیالی و بار زاروکا گل کی گرانه نولو راستا همه به زاروکا باش ehini zaman be zaman peş xi ejyana xo peş ve be jbol adabiyata zaroka hatan ha çed be aliye kurdi da kurmanci da xabat kem nji am hevidarın go nohno briya qadam ye o malbata dev baba peş bkeve İnşallah bejin vakit tecid dest peki de basa kenan su başıkır jiboku ev ekol az bejim edi da dest pekirin da speaker ev xabat dan dest pekirin jwire xanıma jil serve gelek dixabite em gelek spas şu an reji dikin şterejit gelek spas kemalata serçav سرچاو نیشن ملیز به پیام او بو بردوام بکم اما مستبه بارلی لسر پیامم هرن چند دقیقه من جبر بیز نخوازم نابر ده تشتک نیوجوجی به منی اکودیشین جدانه غیدن روز باش پانوس گنده ارگنجلی نهاد سوینج و شانوا برنامه وزاف خوشه ام هر تم دخوازن و تماشا بکن گوتیه سپاس مالا و آوا اسلاو ورز خالی عثمان برنامه و ام تماشا کن نوری توران شاندیه Vale menen aril kosere فيكيا مسا مجبيرة كمان يبغوا تبر هركز فيكي ليت هر وارد دخوازه هركز فيكيا بخوت زانه جور بجور فيكي عند فروشة شو دكي فيكي عند فروشة عرب فيكيا أما دقيقة هركزي يعني نكو بنش تلاتة بتبخو تلاك تجيها بتقارن الور فيكيا رايجب تبغى وكامبانيا كباشة يعني أري وسبوا نوری حواله منن سلاب جبوان تورانlar. يام جسلاف خاطين هكا رياما بقصري كتا مجورم فيكي بخوي دمي مرحبا قوتيش جزيرة مرة نبي ساندية دايكا من
حلیمه کستم گوتی هر صبح املوه بحسکرین تماشا دکن سلاوش اکیبات را دشینه گوتی مالاوا دماوش اکیب امر دشین چقدر سسکیب خوشت بیم دورا اکیب که پر هیجال پشت ماهی براستیجی فرمز جام پولات ج آمد سلاو روز هری زیده ج ماموستر گوتی سلاوین گرم دشینم کی جان ماموستم بیجن جا خفنا کردی زمانی کردی پیشخصنا جبو ما رول که دلیزه مج عثمان خوجا گوتی ام گلک سلاوات دشینن براستیجی کسی نوسا گلکی هیجانه دوی پیشنگی لجواکی بکن ام سپاسدارن روز باش از روبین جمال باتا آیدن میرال جنسیبینا رنگین سلاوات دشینم جبرنامه وره میوانه ورش ترته کردیره ام گلک سلاف دکن جنسیبینیره از غزال تکن جهاتای دورت یولی و تماشا دکن ام سلاف خودشینن جمیوانه و خوارزیا منه عثمان خناب دبیجه پر دیار لیش مثلا ویساندیه شو حظكم دليوا ما تشي دكم از باورم ملت لبندا نوسا برنامه از بیجم ماگازینه نوسا نوسا خو یادکی يعني وانا خوارزيا من الهاتاي دورتي للبري الجندجيان الجندي دير كي ماش كي av نزيكا 6 سال 25 6 سال الهاتاي دورتي يجيبونه شو حظكم ای باشه حمزه بکر سلاواتنش پانوسی سر چاوا ولی حیاج دستیم تل سرف دخونیم دما ما هندک ما قصور نمیزین اکو از نگیجم جی جو عثمان ازدیا رودی مگوتیه برنامه و پیروز دکم میشاش نخون نوسا عثمان ازدیا رودی برنامه و پیروز دکم عین نوسا نویسان دیه جو عثمان بکر باور دکم سلاف شاندنه اغب مالا وانا با چند دقیقه من نزانم لاوی من ناوی رودی هیه گوتی از دیاوی مقی جوی خانمات نویساندی جیلا خانم سپاسیا ولی قیوی نویساندی سر چاواز بیجم ام جواب عثمان پر حز دکن نگرند از بخوینم برای جمره کلامه که بیجه گوتی ام جمال باتا مالا حجی شیخ مسجدرین زین الدین ام نوی دگرن قیدنگی وجه خوشه دنگی من نخو زینتی نیما وانه اره والله دم نما برای قصور نمیزین جاره کدن اره زینتی وانه گوتیه مالا عبدین زینتین یا ناوی وان نای بیرانی سلاوش هم میاره دشین حتی اج دستیمری چند حبه دیز بخوریم پاشم خاطر بخوازن دم نما سلاوش نسیبینه یوسف سیداولو گوتیه جقرتاسیه املوان تماشه دکن باورمون سرکارن جایدن مراله سلاوا ام جی جوره دشینن روجا و حمیان بخیر به هوانو براستی وقت من ما قصور نمیزینن یعنی ادیز یک داوی بخوینم پاشم خاطر بخوازن جمردین سلاو روجا بخیر از شیرم جمع مست عثمان خناور سلاو جاره که هات بود تماشا شانوی عمه وی پیروز دکم او هنرمنده که سر بخو سر کفتیه بابان چاوه من جو حظكم يا ای باشه ام جبو حمو کسی کو کدو غیرته که دیده و ساعت تشتین هجا دکن جبو زمان کردی از بیجم جبو خباته که چاوا بید تنه جبو کردی وندکن مالا و حمیان آوا هر چقدر ام گاوه که بچوک جیبه ایشالله اوی پیش روزی دم مزن ببی از بیجم ما مستزگلک سپاس کم مالا و آوا ام هاتن داویا برنامه 2 ساعت پر خوش در باسپون سپاس از سپاسیا ودکم مالا و آوا دمک دو درش بو از نبو میوانه ترت کردی براستی جیش بروی که سپاسیا ودکم هیوی دکم ام چه فکرن چلو چاوا حموتش بمراده دلی مریکو پیک وره بیسکادن وقت ناو برنامه دا آخفتنه خود گو تشتی زانستی جبو حموتش داده مثلا جبو حمو ویجه کردی هنرا کردی ده اکادمی یک زانستی لبن بانا وزارت چاندا ترکی به هوا کرن و گلکی باش به زیادتر حس کرنک ما و دلخوازیک ما وی چه جبو پیش روزه اما اگر چینیا دبین کو بگو دبی کو اگر تو دخوازه 10 ساله دن به زاروکا تبیگینه ام گشت زاروک بون و اما تنبی حالی پای مرجی نفشک مزن ببی دم من اما ام زمانی بچکه کفی نقلی ری آستنگ لبر بگرن سپاس دکم سورنا میزنین لی وقت من اما همزه چالک کلت از گلک سپاس دکم مالتا واجبو وی زمانت ایرسن هل بسته کوتنی بی ساندن ام گلک کیف خوش بون سپاس دکم از گلکی شناز بختوارون پیش بریومه سلاو ریز بمنی شیخ خوشیدا از گلک سپاس دکم به ماموست آیدن مرال جنسی بینه جتر گلک سلاوات بون دم کوتن البدری بو از بیجم ام گلک سپاس دکم مالتا جیاواج بوان آگاهین هیجا وجبو موزیک جنی مجید گلک سپاس دکم مالاوجی آوا از یک بیک نبیجم دم نمال وراجی کن ببرم و دمه بخاطره و هفته کدیس میوان و مجارن جدا ملوی دربم بخاطره